Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Radio Papa, Abozeke. Thank you. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM.
It's of course another beautiful brand new Friday morning. We are live and large on your family favorite radio station Ahenkai 93.3. Me pacho bebre ene eye ifiada a freaky funky Friday, vintage Friday, anyhow you want to term it, ene ifiada. The 21st day of October 2022. Menoka say some 35 minutes into 6 a.m. Me pacho be brave free sabre ekopim say anopai nondu ebebo. Matching any media yesinkonya ye de brewo. On behalf of the solid production team in town, Udi Ahinkai Kwame Eboa, Adrempa Hini Kofi Mengsa Kobike, and Kwame Asante, Billy Man, Miding or Boba Ofudi Amanfo. Mepacho Kayan free sub break up himself upon Dubebo for God and Country back on your radio. Mijeji ebua me bemdia apam say fuo wajine tu nyinara ayekwa Mijeji nsusu say me dansi ni akasa me loya kan mijeji ebua me bemdia apam say fuo wajine tu nyinara ayekwa atonsuwom me lawyer, me judge, Abamza Yavua, Atonsuum. And Untina no place on Sembe Brain on SC Peninsia Kodana say, Adia China Sem Ensia, na Eya Musu da Danu Yechiri. And in Tina Menoka saying so, and 70 Brina Atia Goose Atowo, Yesin Kunye. Yedini na de bremo ya boaboa no se ba yikuku ayebe jahwe wo se kunkuro hu ensem ne bebum from pa ebedi ahim ne yedi kanditie yes nkonwa ubeti ni nyina one after the other so at yes here www.incanfmonline.com my tuning modern Ghana Zeno radio app me pacho joining wo baby a wonam bia e wo wiase afana ubetumi atie yen Memory Fisa and that being the 21st day of October 2022, you heard him say the President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, or best shed into a basi we pue man temunti, se we heard the antenna riomodi ababo henteno anopai a bobes and non kunoa, or mampani beshen into a bonwa said ye free, kwewu ebitifi na ebitifi an okono. Obeko Rock City, so are as here. The biggest hotel so far in Ghana. We are in West Africa. Africa cry bibunikum. Into Obeko Rock City. Now fe jumedi bi beko so honomo. Omampani na nimu nyama kote chi we probesi fam. No aba in Kaukau constituency. Now fe odididi mu a Inti yebe monitor dia ekoso dia ebeko baby obeko ne nkomo ebeko so bia no you can trust us on this. We will bring you up to speed. Now so etumi ehunu nia eko so are as here. Nyankopon ya adoma wo chena so the National Democratic Congress NDC ye hwe ni musa wo monso so constituencies best 250. Womo beto womo aba. Don't be so aba no. Womo womo constituency elections no. Omo wie pe na afei omo call regional na omo de adru national. National no abato no beko so on the 17th of December. Nyankopon ya adomo aburo nyabosome no ne de to so edu enson ena NDC amanyoku no womo national elections no ebeko so. Inti ehono no mbeko yi national chairman, mbeko yi general secretary, ehono no mbeko yi national organizer, women organizer, youth organizer, communications officer, and omo aka ho sami jamfi okobie mu ana
And as you could be, I clearly remember, sir, in 2018, if I'm not mistaken, I had one or more banner. In fact, yeah, just some campaign, yeah, man. Now we were deeply involved, in fact, heavily involved in the campaign. Yeah. I remember almost two or more banner trade fair. Also campaign we did all that because now obebunu youth, and you people know my love for obibia or youth person we be the man enti your campaign is seriously at the man. But minumi anybody dancers or buy ongu mebunu animu ase enye sa ongu omo animu ase enti sanete de ane no san trinity o se san support no ana wo ne me nya adwen or trinity bi mo o se san support no. For now we do not know whether or ba and I say one ma, but media the American says or trinity bi mu dia o se support no because we ngu youth no animu ase. We make you so proud. Afei obibia wono so other political party mu a oye youth na opese oye bibi de ma ne ho no ya o me yente ne nka na yen so kakra bi ebetumi aye no yen yem fan support no e wo se emabunu no ye traini wo mo ye grumi wo mo ye mentor wo mo se ne be ya dachi mpanimfo yi ni ho no mo a ye se ntifu ni ho apejafo ho oho e na mpanimfo to san no na e ko mabunu die mu nti wo se ye grumi mabunu no na dachi yamfa yensa nhye enumu anka. Come on. Amanu nye da me judging so say me dance ni akasa me lawyer kan me jedi ebua me bim dia wajina tu wajinara ayekwa me lawyer kan me jedi ebua me bim dia ayekwa me ba to ma me fa wi mo brese na besi akono fo na fe kwan mu na ho ni entimi ntinsim fa de akanyina nto ato so sei ne ne ewie mo bra ni besi akɔhye ne nso fa ma me ensuo ewo wiem sanso na awia ewo wiem enti sane ndra weda ne ye no enen so se me mo amane se sa pepepe na weda ne be ye aya na wa hye ne nso de ama me weda no se de ye ndra no saa enenen so ebe ye wia bebo bata ye den yara nsuo wo wiem na ebe ba fam enti otutu nioma na wa hwekwan obefa so abe ni ye na especially ukwa afuom ene I don't know say empotem ha mukwa afuom efiara de a but emukwa afuom efiada a uhuru se nsuo na muna pe nya ye bia fagya ho he de bia me ka che so ntumi fa one day enye bibia nwie aduane pe na asase su ye diwie adwuma asem ka ye nwie oman kyekire ye nwie ye mfa even u na so be di 8 years u be breaki 8 u be den kora no a untumi nya hwe nwie obi ba betoa so bi oye no akoda na ade ache sa nyankopon obo na ade oye no nti nyankopon ade bo mu no oye bi no ahome ade ache no betoa so no ahome sa wo ye sa de ye emfato ho de ma ye nse ne ye bia no ma ye mfa nhye etrim se ene ya pekin kran wo se mi wie bibia da bi ye nya ade sa ene nti eya no wadwene wapom den so why ochina na se wabubu agu ho a obi wa be fa asase no atoa so na ehu be hia se wankasa be home na watimi atoa so ni wanyini ya che erade nka ho na ewie mo bran sam se ne besi akona media ma wo no ensuo ewo wiem ensuo ne beto ebe petepetim epue mantem me ya hodo ni bi sanso so na awia ebebo eya no ahye ne nso de ama me da se wei eye wie mo bran sam se ne besi akona da mu ni nyina da efiri anopa ekosi anwumre na ye call Ghana Meteorological Agency empanimfu yi ho a wo de amayen ne anso yadi mu amane e de atoa mo yabatoa so ni akoyanim hye ne nso se ene na ye de yasem ne bebe awie ye say look for God's blessings and not miracles. Look for God's blessings and not miracles. Hwehwe awurade nsam nhira mom awurade nhira mom na hwehwe yadi kan ka ho asem na ade akire obatene we will finish it na nyame ya adom next week. We are believing God and
Holy Spirit. So on besan de another message di aba and also be so touching to say we ya. Interne be for Bible ne enko Genesis chapter 26. Genesis chapter 26. You can come from the verse 1. Verse 1. And mami reading verse 2 ni mum. Genesis chapter 26 the verse 2. Inti eni yegusu a yedi nkomode afọ Nyankopon enhyira eho na yedi kan mo atiase na watwi mu yakasa bebre no a ya mo atiase se Nyankopon hyira no before ebeba no adwuma wo ho a wose wo ye den oye Nyankopon hyira penso ena yahunu se Nyankopon hyira wo a enhyira ne ensi wo peso entiti se bia me ene Nyankopon ne me akọ apam wo enhyira mu a enhyira no ebeba me so I will enjoy portion bia wo se ba me nche ma me enjoy I will enjoy. But the good news is that ebesan akọ down crofobinium or say down below ebekọ down below ama masefo masini mumma enso so beba aba be enjoy sa blessings no enjoy sa blessings no but before Nyankopon enhyira beba bia no adwuma ewo ho sa adwuma no na yegusu a yesua no before Nyankopon enhyira beba nsem no ewo se oye bribi ansa na wahira wo obi bebisa se na Nyankopon pesu wahira ne ba agese ne ba ne san ye bribi ansa no it is not like that. But okay kan Bible me yeti ase se aduane a yede ma nipa madie no sebe yemfa ma nkraman se awurade Nyankopon amfa na montuo bi mi nhira ne ba ebia ne wanhuru kwan abefa so obema ne gi no. That is why I am bebre say or how be near namu na ye bo mpaya say rade ye we mayen yensa kan ya na afei ya paw ya dane yen achi e de akire Nyankopon onyenya awo ne pe no de agya ho no but se woni Nyankopon enante a obe training obe grooming no aka kire wo say enhyira ne de mehyira wo hyira ne de maka me wontam se mehyira ne de mehyira wo nanso so enhyira ne ba ne wo se wo yenie se wo pese o sustain enhyira no a onsa ka blessings no ne di nkan no a yenkope ba bi ntina mfa yensa nhye dem efam no but ye continuous work on it. Sani ebe ya nhyira no ebe koso atena ho a sanse Nyankopon hyira wo a eya nhyira no enya wo so pe na esi ekokokokokokoko ma wasefo nyinada enso so enya so nhyira anase wo mu di so mfaso no ebi eri nti okinkan Bible a awurade amia ate ase se onipa bia o yesu obehyira no wa mana ntena ntontodiem wa mana ntena baabi ono fo se oye too comfortable no awurade obi bia wo hyira no onne no etu anamon one no etu anamo ansa na ohyira no awurade ebehyira Abraham no one Abraham etu anamo awurade ebehyira Jacob no one ni tu anamo awurade eba behyira nkrofo bebre a wonini mu wo mo se Bible aka ho asem no one wo nyina tu anamo impo asomafo ano mudi na chi no one wo etu anamo anopa yi o penyame nhyira fa hye wutirim se ewo se me ma me ho kwan na me ni awurade etu anamon ewo se me sori free madwama mbom ewo se me sori free nioma enkoyi enim ewo se me sori free abrabọ no a entu hwa no ewo se me sori free na me yam adwene se me pese me ni awurade nante na me nya ne nsam enhyira awurade asema me ate ase se na ne oni awurade nante no ne ofa Kristo adwuma no ne odi nyame asem eye ne kanea no awurade ani mo nyam doso e de ma no anopa ifa hye otirim se me ni awurade benante fa hye otirim se I will deny myself of certain things ema me enjoy wa abrabom your friend of pleasures of life fa hye otirim se e wo se me deny me ho ade bi ansa na me nsa ka biribi impo se wo pese wo yi enam edi firi nsuo mu a you have to trap it until you set your bait. Now they are two nsuo ni mo ba be di ade na pa no wache no until you have to make up your mind say I want to hook up with God. I was some ni Nyankopon enante na ne nsem hyira eba ubisa se die ntino so ne awurade nante
me ka kyerɛ wo pain sɛ gyae deɛ woyɛ no na bɛne awurade nante because ufiri tena Pentecost asɔndan mu nyɛ nɛ ufiri tena CAC asɔndan mu nyɛ nɛ ufiri kɔ Methodist ahomakye asɔre ufiri kɔ yɛ nyɛ nɛ Presby ahomakye asɔre ufiri kɔ yɛ nyɛ nɛ yɛn hyɛ da nhuru biribi papa bia wɔ abrabom it means eniyema bi nhyɛ da nkɔ yie obi betumi ayɛ asɔre kɔni na ɛnyɛ ɔne awurade ne nam but anɔpa yi sɛ wode bɛhyɛ wo tirim sɛ ɛwɔ sɛ me ne awurade nante na me nsa ka ne nsɛm nhyira God is ever ready to take a walk with you. God is ever ready to hook up with you, and God is ever ready to shower his blessings on you, and not only you, your generations yet unborn. Listen, in the book of Genesis chapter 26, the verse 2, ye kan edi aba fem ho no mo ba bia e beka aduru bia. And the Lord appeared unto him, where Abraham, and said, go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. And Rami Mount ya say Yankopon enunkum twini. So opesu wo hyira wo a ompese wutumi nya bibi ka say oh me ba sum nya me na me wo misika dada. Entisa opesu wo hyira from the scratch. Opesu wo hyira with onone signature. Enti wo say me na me ka kire wo say na awurade yi ne ho kire no say insan enko Misrim tena asase a me kire wo yi so enya wadwene say wo ankasa wate se yese osofuo bi aben wate se yese ha de wo fa politician we betimi aboa wo enko tena kwawe ne so na me awurade enam se wo Abraham why wadwene so ne be na ntinti me nso me no be na nte pa yesi ade desi eni obewu a nso ka kire ne se wo nso ni bewu yani ewusom sapitation e de na obewie ni na wu a wu e ba besiew. The verse 3, sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee, for unto thee and unto thy seed. Listen to me. I will give all these countries, and I will perform the oath which I swore unto Abraham thy father. Hallelujah. Or say, Tina asasi so se ohoho tina asasi so se de ohoho sojourn in this land, and I will bless. I said I will be with thee and bless thee. Meka wo ho na ka meka wo ho dia medi wachi no mehyira wo enya wo nko na mehyira wo mesan ahyira wasefo. Sojourn in this land, and I will be with thee. Meka wo ho medi wachi, and will bless thee, for unto thee and unto thy seed wasefo. I will give all these countries. Me de amai yinyina be de ba de. Me de be hye won sa. Na me hontam kese a me kan ye e de kire wagya Abraham no. Sa ntam na me kan se me hyira wo no. Hyira na me hyira wo no ebebem. Enti mama wate asese se Nyankopon pese wo hyira wo bia. We wan ka say, and then I will perform my miracle. Or say I will bless. Anwanwa de ne nsenkyerene ne de ye, but the person me catch on said that shouldn't be the ultimate. So we di Nyankopon achi a wase wo yare a wo ho to eno ne nsenkyerene, but that is not a blessing. Blessing so obi krampo nyankwa tenten is a blessing from God. Me ka kire wo pen enye ni pen nyina na di ye o amanwa ankrofo eyeyi enya busua nyina akra ne timi produce obi ema ne ba be ye MP enya busua nyina ne timi produce obi even assembly member enya busua nyina ne timi provide obi ma ne be ye assembly member. Enti if you see yourself in these kind of offices it means you are so unique. It's a blessing.
It's a blessing. And you'll be a ye dear no you'll be a crown to me. But a Uradi Yankupon some more candy children in man say. And go baby, Tanahaya. And go baby, Tanaha. Na haya ni mishirao. Oya wanyi se utu tuna okone koyi ya baka se metu ne koyi ye. Dabi. Akwawe ye so ha. Enam se me awurade. Me ka se mishirawo a mishirawo ni nti no. Enko ba bia tena haya. Na mishirawo. Na shira mishirawo na nya wo nkwa na mishirawo. Mishirawo na mishirawo wo ne wasefo enyina. Na verse 4 no de me de pa. O say, and I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. I say Nyankopon unhyira nipa. Prehwehwe Nyankopon unhyira. Me say den prehwehwe Nyankopon unhyira. Nya ye ka nyina me hu miracle wom. Inshira. Me wese metimi dia kotwi mu dia mawa. O say na mema wasefo adore. Tie ho. Mema wasefo adore se osoro nsonoma. Na me de insase yi nyina bema wasefo. Na wasefo mu na wo behira asase so amanaman nyina. What a word. Na wasefo Anope me se prehwehwe Nyankopon nhyira. Pre ehwehwe Nyankopon enhyira. Nia ye kekan nyina ye nhyira Nyankopon eka ne hontam na we ye okan nya se obi nanumu ayehye na obi ebie sa kekeu. Ebebam tie die ntie Nyankopon kan so obi hyira na busuafo tie. Nia me kekan nyina ye ne Awurade ka kire Isaac yo. Awurade edi kan ne Abraham wa eye Isaac ne papa enenya encounter. Abraham yo setie di me Awurade tie udie tie die ntia oso obehira Isaac ne nasefo no tie. Because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandment, my status and my laws. Efri say Abraham tie me na odi me insiesie. Asden insiesie mmara nsem ahyade ne me mmara so oyede odi so he kept it. He kept the charge, the commandment and the statutes. Odi so etanopai Isaac kwade ono wa no wa mpam o wa nkonsuo ya wa abo bi efe no no mpam oho ono wa anya hwe o Isaac no wa anya hwe o eye because ne father obeyed the voice of God, kept the charge, kept the commandment, kept the statutes. Through that, Isaac enso be benefit ye. Inti se ohwe Abraham ne lineage na ohwe se ne blessings e transcend ye from one generation to the other. So from Isaac a free one e called Jacob eso, from Jacob to Joseph. Say you see a Tracia through that family and a Jesus Christ of Nazareth e pie free ye. Say radisi will be shrawa near verse 4 no or say mema wasefo adore. They will be multiplied. Mema my den adore. Ni amaking kan nyina ma hunu nsankyere ni bia wo. Inti madam osofo no abin so wabi ho osofo no abin eye. Ebia na dia koso mu atuni mu a eye. But don't only look for the miracles of God. Blessings and also is of paramount. My hu hia Nyankopon inhyira. Ma mo ati asese Nyankopon inhyira ne beba. Aje se wo sheda botrim. This is a deliberate hookup with God. And yet the hookups na moye no. But we are the genuine hookup. When you hook up with God, na so one ne nante. Na oni tu anamo yi a ohyira wo enya wo nko a ohyira wasefo. Enhyira ni nyina akofare by the root of the blessings began with Abraham. Why?
because he obeyed the voice of God. Oni Nyankopon nanteye utie ne di Nyankopon ka kire ni bi oyeye. Na through that no enema inhyira a ye ka ho asem eni ebe mu. Na me de Genesis chapter 12 the verse 1 to 3 e ka ho na face pause abemu no. Eho the basis where eho na bibia asase free e. Or say now the Lord said to you, dientia in Genesis chapter 26 the verse 2 no ade ba no. Awurade baba hyira Isaac no ase nie. Now the Lord had said unto Abram, as at the time near friend Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. It is as same year catch the Abraham. Na Abraham so etie Nyankopon ne, or so Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 70 and blah 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 blah. In all, he obeyed the voice of God. And we yeah your catchere no. In Genesis chapter 26 verse 2 ede kono. In shira no Awurade ehye ne ho kom. Kan ne ho ntam se obeshira no no. O shira no se ebere wo mu ne kenkan a afa duru ba bi ni din Abraham no esesan ye ebe ye Abraham asechire ene ododo agya. Kane no na oniba. But Awurade beshira ne ma ni din sesan ye. Look for God's blessings. Your name will change. Blessings will abound. Na enye limited to only you. Ebeko fem ama wasifu nyina aye nhyira. Na wotwi ne ede bre wo no no. Yen hwehwe Awurade nsem nhyira. Before Awurade nsem nhyira beba no e wose ye ne nante ansa. Se ye hwehwe Awurade nsem nhyira. Se ye adwen se ye ne be nante a. Ye ma ba be di se nhyira no. Na fe ni Awurade kan ne se ni obeshira o meshira no ni obedome wo medome no Awurade nka yen ho na adom no so mfa ma yen ti ase se ono de oye dada Nyankopon oye je Nyankopon obenyankopon no nkronkron Nyankopon a se ye yo setie de ma no ni yekoso atena ne nwunu na se ni ye bepra hwehwe ne nsem nhira ye mpre hwehwe se osofo no ni so obolo no oton no ofre no ayi emoja wo sade ende Yesu moja no oboa so obolo ene odi asikyira awo no so anu se mo agimigimi obeti agina bompae no ene odi akire so obolo ada na mo nkyere ayi Yesu moja e wo se one day mo kyere no na mo hwie bi gu nanum wo bobi gwa maami bi nani abre no ho wasesa sofo bi ayi race band ni nyama bi dida ne nsa osofo wi de tatahwe ma nhia na se madam we wo yare wa nhia na o kyena wo be kɔ no osofo ne asi wawu a na wo ye ne den asofo wu de bia obeche so hwan defios de nsem hunu sa tigina na bɔ mpae Awurade betie wu Yesu moja ni ba bia Yesu ni moja bepem sa bere ni ba bia bi wo adane honhom omo aka ni nyina ay fake oboa obebu afa so because we hunu se on packing kan Awurade nkan ho na adom no so mfa ma wo eyire so kyire so se den ongu ani mu ase ti ase se nkrofo ni Yesu moja na enye wuhu oboa meme so oboa enye wuhu Awurade nkan ho efrem obobo free amanfo sports any ade to aso Abozeke Sports. Jagum. okay This is the moment we're waiting for. yate ene efiada moment ni atwen ache Even before crossing and coupon based on just all year Juma farm. so ye adwuma Aye. na obehunu Do baby. Ghana had your one mo aye so osofo bi aba na onipa dasani wo bekọ asore dem akosofo akwakotie nyame asem 101 no na yabobo ntaabu bi ni adi TV asi animu na makwakotena TV no ho na masam mo nan se de mo hwe ayi concert no na osofo ni pirichi wo baabi asore bi baabi na mo so mo guntabu ni mu hwe aden na yama ye ho kwan amankrofo bi e de adwene di agro saa Jesus Christ krampo no satan kan bo ya hwade no o hwe mo a
young what the more money no omu ye adwuma kakra what's all your juma Zacchaeus say okọ food ya sa so ye adwuma oh yeah juma do baby or turning so to one na ya ko nso na gu enim dada nti si anko obi na ko nsuo no so ya je adwuma no ma ye wan kasa se bu nsuo mra man mi to na mo je tu no ono onim so otu ana mo oso na tadi man sana nti nhyira ne de se beba de a me sa concept no de me no mo nya adwene te se Ghana ha wo ha na so fu bia wi sisi ya kase so fufuru bia pie o mo atu adi na chi obekọ ne abobọ ntaabo Ghana fankasa sometimes na osofu ni pri te se omo use ya adwene saa awon mo pode se ye na we de da honum clear ye won se ma mi o sisan fi na bosom ho no nche ye na o ti asori a Ghana force na ko gumu na sanso agbu mu afense na mo de mo ha wo bre government oh that be na ya toto asofo no sticker na obi di afam ne boso na te se wodwen won ho a wonto won ase na sa nsemhunu no mabusuafo mo nye bi o because me hunu me busuani bi so ono so ye sa de na nka me bubefu ne pa ni a wato so for sticker na de afam wo boso se makoma ye me ya nti no me ogidie se me the sticker no paper na akwakoye you so crazy well I'm not Bible wo ho because yeah to so opani somewhere ye ni hyase ne won oh yeah ne but ye mi disi si usre so said ye wudi ho akoni abaza no oh da bi me de me koye ma de nya ye nti no okay ba ye ne be ko bi sa o be ko da ben e bi e china asemo e china no so no akis yeah akis for so mu di 50 years I was see a coho. Nti ye de be ni afrafra. Se bibia hia. Asem Jahanu so de said ye me yes enka mekopa no. Me na me say akisi de na next week. But Endra na me hu say eye o chena mum. Anyways, ye beko nti uko Jahanu de na o de bae. No akodwa. Akodwa. Wakra dwuma mutu okay. Wakra adwuma mu 2 times so okodwa. No. Wakra ukọ adwuma mu foul na wakra wo so 2 times say okodwa ha. O su se dwa ha. Oh aden. Na edwa le yo bi obefufuro bi ma. Okay. Ana woni ba bi ya wokọ. Oh minim se onkodwa ha. Me ko efum na me ko ma enye fi na me ko. Ba e chira ngasa de Kasa na edwa ha. Dabi kan sem ye because me nim so opododo. Me ko efum man ko dwa kurum man duru fie. What you say? But what cry ha say wo ko dwa. Se dwa na ko ya se me ko sim ko efum. Uko dabi opani nya botre. Papa mi nim ni ompododo. Me ko efum e o dwa ba man ko fie. What you say? What did you make us say? Me sha dante ase. O kra se uko dwa ha. Enti uko dwa ha. But o ko no ko afuom. Ene ye keka wonsem yie. Na me ko man ko me fie. Wa wusi afu eti o. Ene o se wusi esie no. Enti e chira de me ko because oye de obuye de yiro. Na me de ko square o mi senior no de me nimba. But da ene o se ne ko boala. Oye senior no de nimba ko. No de me nimba ko. Se ne onu ko edi ene. Me wo who is next? Oh, David who is next? David. Nyango. Ba David o. Yeah, we. Wa o steady with nipa. O steady no. Asa wo bre. Asem na me kana. Justification but still na say ba jatu. Asem na o kan asa wo bre. Asa wo bre. O ko he. Me ko efum. Me ko efum mo ja. Okodwa ha bush wan kodwa ha. Wa busuafo ya we say wo ba dwa ha. Ah, obi ya we. Oh, okay. Obi anim say wo. But wan ko fie. Me kuani ndi no. O ko afuom. Wan ko fie. David. Ti achina de me cha me ko am me ko fie. Nti o ko afuom ko twa abode egu ho ana ko. We kuku afuom. Okay. Nze kuku aba. Kuku aba. Ena papa nso ye ohene. Ena o san so kuku fuo. Ti e bokuku na ti kuku na e bokuku. Kuku aba ile adwuma ekro betimi ajai. Sisi mo ma me 1 month bia betimi akoye kuku. Ti me koye kuku na me wia na maba. No asan ba. Obetimi age leave. Obetimi age leave. Na me de koye kuku. Obetimi age leave be 1 week. So to champion ti.
I with you pa. Sounds what? Yes, or da ho kra mo ma ne na. So dia en kan so tenti mu miansa ka bo ma na ma 1 month bia na me kwem kuku. Enti chro bra, o chro ba na utimi kire kire won se mu yi a. Okay. Na wako. Okay, enti ma minya mu na aja monko a moko ba ye beto aso. Agudi emusem yamfa ntoa matching show no so yamfa ma media de Joshua kwa bene jenim. We the country Joseph in Canada. Afi the Willis Obrempon Pokuware na afi Raymond Ashete Rat any Ben Mauli mu nyina bona fi nsem no ye de be jawe na no pay yendi kan fo asida na ma Jubilee Hospital me pa chana no pay so hondo o yare na pa baby aje yare say ya dan nyina na me bodon dan nyina na me ka kire say eno any Jubilee Hospital okwana say bia wo no wakoma na eya ya doctors begina so 24/7 ahwe yie na bibia so akofan e di amount e bia wo no oba hospital wo no ma opeso beda onko a dem na fitness any doctors begina so ehwe wa na se betimi enso aboa wo sa kwan ne so afi lab na pese wo ye opeso check o blood group family ni crampo no na se mo blood type crampo ni se na sitie oba e be check kama afi doctor so aturo edurama se kona koto na afi fasa ho yare a we pharmacy kese a na se eduro bia opa to bia no bunye bi ato enso o ya kachi afi antenatal care ani postnatal care so hodi ma na se o ma fa furu ni ma o ma wo wie no postnatal care ne dia kola no wa wo na wie person checking weight o person checking duane a ondi afi inso no betumi abona na mpomuden no so no etia fa ntoma pa edi efrade a BPM or Jubilee Hospital afi bia on surgery operation bi na person o ya ye theater kese on ma ye betumi edi akomwa e bia wa fa furu person twa scan hu sakra no krampo no oyo ba oyo bema odayi anaso ndaye prostate na age wa boso na peso twa scan enwu se na ne no ne kase no asi afa edudia room na BPM o ye ultrasound na ECG scan room honum na afiamfa no so emboa na bibia enkofan emfa emam ebia wo no wani na etete wo hwade a unhu ne ye ade ne benwa unhu ewo kyenso a unhu a dachi na chi bia na hwa na ejaw ohaw BPM ya kache na afi ye doctors no omo enhwew na sanyarwa no so no omuntime ntumfuru no emfa emam afi efiada no pa bia me no ka say de enchiachia no ekoso ena no pay na se we no hypertension diabetes for no induane amundi indru amono na fe do nchiema insu amono betimi aboa na sanyarwa no so no etimetu edefru so no fiara no pa bia intimi ka say enei ahyase a bibia so ekoye edi ama omo afedo nchiem na se kom na deo na bepim ya kache a yo kantin kese on ma eduane a opato bia no bonsu benye bi no wato se insurance na de eba so dia se private na se na government no tumuda ya beje na fe ya hwe oye o hwe chi akwan a odan aboabo road Amanta bridge ne so honom na obehu yen fe number yi na fe nkoma ka we chi na no oni mpanifo indi number no 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Unnatural mineral water semi can venture on the anopese opens wapan of the anone and natural mineral water no na dana dayaba ye mo de ro ka chese ko pebi tona febia enso enkoye emfa ema ne nso ye nsupa ono ma se obenya potassium calcium magnesium ne de toto asupi na ene se obenya bi ewo widiem ne bi anso akoye ede ama oye pantie ye na oye anase oye engagement o to badin o do birthday o pensu asevo owo na so what onim ye pa kana chenso se nso no eye bottle water enti obi abeko bia obetumi akuta de akwa efe ye pa na se bia enso akoye ede ama dani na chemu ewo atimodan abdi agiatum ti ubo bia bibia beko ye enso ede ama eye atimodan Ghana Commercial Bank no yene na se edi enhwani mu a oduru ho page wani abensi esi abonsa foforo bi enso ewo bogum so a na eboni mu unnatural mineral water na okopa bia to apebi atu okoton na sika nso aba obotoma na mekamfo ede ama ni penipai ni nkomo na fenchire mu aka cheni na wone no enso enche 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 091 offer unnatural mineral water one bajo sunu wadi nkomo na ebia koyi ede amount yanshan sam na se enfemfem no na fe yanhwe games ahodo a ba so na se midweek ukopiem all La Liga Santander anima match day 10 enra ebi eba so na se na results no ekoye ye Barcelona tenafe Villarreal bone kanu miensa ma Villarreal enso entimi ante ekano afi Osasuna enso ehyekan ba ku dia Espanyol so entimi ante Almeria
enso ehye kan miensa de tia Girona fo no omutimi ete kan mo amienu afe EP no so no 2 games na eba so we no na match the 11 Fulham na fie oche Aston Villa ebone kan miensa Aston Villa entimi anti Leicester enso atena so King Power Stadium echi Leeds United ebome kan mienu a Leeds omonso omantimi anti afe the UEFA Europa League no so no game bako eba so na game we na kese eba so last month na so don chema na enam say ohima no wo England ewunti no ye 2 game di sheda Arsenal etna fie echi PSV Eindhoven ebone kan bako a PSV Eindhoven enso entimi anti yenani enremu of French Ligue 1 and so enda shase matches no say na say AC Eco AS Ayazu etna fie oni boboku afan Paris Saint-Germain at the Albany 7:00 PM no game no top from nyame aduma da chena ye to asu say na common pay etna fie oni Lyon at the Albany 3 PM no game no top from Marseille etna fie oni Link 7 PM game no top from nyame aduma Sunday ye to asu matches no say the Besia ko Angers etna fie oni Rennes at the Albany Clermont etna fie and Brest at the Albany Rams etna fie and Ayabo Bokwa ye fen Azri at the Albany Toulouse etna fie and Strasbourg at the Albany Toulouse etna fie and Bobokwa ye fen Laurent enso at the Albany and Afe Nice etna fie and 90s at the Albany Lille etna fie and Monaco enso at the Albany away matches say epiemo our French and in pattern afeko pm or Germany so Bundesliga no match the 11 and so Chelsea and Mainz 05 and FC Cologne Airbus game no 6:30 and nwumre and Airbus so afe ochina Osbeck and RB Leipzig ne bebo Bayer Leverkusen and so ni Wolfsburg bebo Dortmund and Stuttgart Freiburg and Werder Bremen Hoffenheim and Bayern Munich sa game no ochina 1:30 na Airbus so afe Borussia Mönchengladbach so atena fie on Eintracht Frankfurt and so at Aboni afe Sunday Bochum and Union Berlin ne bebo na Hertha Berlin and so atena fie Schalke 04 at Aboni way games sa Airbus so German Bundesliga match day 11 Spanish La Liga Real Vallecano tena fie oni boboku afane Cadiz at the Albany and no that na game no top from Real Valladolid tena fie on Real Sociedad at the Albany Valencia tena fie and Real Mallorca at the Albany Real Madrid tena fie Sevilla at the Albany ninina eda tena and matches no top from Sunday Spain tena fie on Elche at the Albany Real Betis tena fie and Atletico Madrid at the Albany Girona tena fie and Osasuna at the Albany Villarreal tena fie on Almeria at the Atletico Bilbao at the Albany kwasiada 7:00 PM na game no out of from nyame aduma Monday yete bako at the free of Celta Vigo tena fie and Getafe at the Albany away and Spain and the party matches yede mu sem no ade jao the Catanati of Italian Serie A no match the 11 Barcelona Chelsea and Juventus tena se Allianz Stadium on Empoli Buenos game no 6:45 afi ochina games na ebeto so Bolbo Fiorentina and so Inter Milan ebon 6:45 ochina na afi kwasiada games na atwa so Udinese and Torino na bebo afi Bologna and Lecce Atalanta and Lazio AS Roma and so and Napoli and so our time so asa game no and so 6:45 afi Monday Cremonese and so betnase on Sampdoria na bebo na safanya jan team no 4:45 na asa game no eba so Sassuolo and so Hellas Verona and so the game no at the Albania way games eba so or the Italian Serie A ma ede mu so nkra no yede ejao Yeremo yi pure da say na matches no so besia kwa da tena shase Nottingham Forest tena Fiona Liverpool at the Albany 11:30 AM no game no at top from Everton tena fie on Crystal Palace at the Albany Manchester City tena fie and Brighton at the Albany na kankane power match no aye at that tena 4:30 PM no at the Chelsea at tena fie and Manchester United and so at the Albany at that tena 4:30 PM no game no at top from Kwasiada Aston Villa at tena fie on Brentford at the Albany Leeds United tena fie and Fulham at the Albany Southampton tena fie on Arsenal at the Albany Wolves at tena fie on Boboku friend Leicester City at the Albany Tottenham Hotspur at tena fie and Newcastle at the Albany Nyame Aduma Dwada last game no enso at top from West Ham United and afi Boboku ya fan Bournemouth enso at the Albany way UPL matches yede mu nsem no at the ejao na Chelsea and Manchester United game no and ansem bebre na enso beboba at the fa branch and Cristiano Ronaldo ho na akopima beka nanwada Wednesday no omone Spurs at the Aaron Times so United echi Boboku and Tottenham Hotspur ebone kani minimum Spurs for no omantimi ante na ani mi say game no e course no coach and Eric Ten Hag transfer the
Ronaldo senka ombra na fo mbesi akan e sa game ni mo nanso Ronaldo empie mo na eche na ehu se wanante adafa 10 animu ekotena bencha udim san bibia enso enkoye mfa ma branche no na enu ntino Erik Haga oye coach ma Manchester United chirema na se sadie na Ronaldo ye ntino wa punish no nti game na se edu no chirema United and Chelsea edi aboni echana no abranche no wanfandi anka squad on bejemasi akan ene ma Manchester United we ensema if United ever yewramu autotia wana se nkomo formo enso aba na se head coach ya Ferran Antonio Quinten se me formo enso aba na se mpinfo ene no edi nkomo san ko betumi astenye ne contract no ene oboku afan Tottenham was pen enso mpinfo ne edi nkomo adi nya de apa no extend contract nya ne se boboku afan Juve enso ene no edi nkomo sie se likely se apa afan Antonio Quinten ebetumi akwa kowramu ewo Juve boboku no ma edi mu nkomo no edi ejao yes ebesi form na fe ya ba fie ko yes inti ya ba fie dia na se breast cancer awareness no manti na se ye bonu fo ban na fe ya hwenu fo yie se de benya duane de ma enkwada toto fefefo yi na fe empinifo a wonom so aware no omo so ayam de nufo no Germany kakra nkara fe bia so akoyi de ama we ete pressure so eni nti no se bo ho ban se de be ya ababawa bibia betumi akoyi enso de ama wo eni nti ayenka 93.3 FM for ye ni Jubilee Hospital ya kan tuma de abani anyankopon ya doma on the 28th October sharp nurse ye ginamu ewo ahenkan ase ya na se dwumade ni na enso eba oba ye o machine akese ya ha ye de fa fanu ho de ama na fe ya hwese ya do bia bemu a ya Pedro ene bibia e de ama na fe watu ase na bibia nso akoye e de ama ene ntimi nua no mba nei mumbotwi na mumbograda na mumbra na fe 28 no ye ni na ye mbom ne nhwe nufu mbo ho ban na fe bia nso enkoyi a wei ene enkoma eba edi mu nsem no Ediamao. Yan Shefi Semna se MFF Ghana Black Metros akache Ghana ye U23 no yade ode nchema Sunday big game baso Ghana eni Mozambique na di Albany we AFCON qualifiers Ghana Black Metros abonso no omde Albany na first game na baso Mozambique na enra ena ode nchema na 23 team omutufi Ghana copy mo South Africa aboabo no enso ekoso honom omifuo no copy mo Mozambique na first game no enso etimi abaso na after setting betu afi Ghana no coach and Ibrahim Tanko head coach Edma Ghana U23 no or in come away in a ejaye. After 3 weeks, we are able to have all the players on board. And so far, so good. Everything is going fine. We are traveling to South Africa. And then we will continue our preparation there for Sunday game. We want to see these guys, promoting from 17, 20, and 23 now. So we still have also from local Black Stars. We have Efrie, we have Dominic, we have Suraj. So in all, the team is intact. So we will go and do our best. We are young, and we have a quality players who can hold the ball. We have fast wingers who can, run into the spaces. So definitely we have all the ingredients from back to striking force. We some head coach Adema Ghana U23 de two no we no na say Daniel Banya Free and the captain of the team Danlad Ibrahim also Ekabomo Edin Komo Giant or see Mozambique no more kon Ghana for ye fine paibo ento machi no mepiem Ghana so dia na say return leg baba so Kumase yambra in numbers and support Ghana Black Meteors yenti ensema Daniel Banya Free and Daniel and say Danlad Ibrahim edituda. I always want my motherland to feel proud of me. For the team to us, we said we want to set a record as we did in under 20 and then the Black Galaxy. I would like to tell all Ghanaians that they should keep praying and then supporting us, and then we are not going to fail them. We make them proud. And then we are not going to let them down. We will deliver for them. This is the time we need them, Come in your numbers, support Ghana. They should come Mozambique. How can they come? They should wait for us in Ghana. Okay. But they should take their prayers to support us. But you come and play the return league here. Yeah, so they should pray with their prayers should be with us in Mozambique, and then they should come in their numbers in Kumasi. Okay. You get it? Okay, bro. My captain said you should come in numbers in Kumasi, and then you should pray for us in Mozambique. So right now there is no Has and Kotoko. It's Ghana. Yes. So Has Kotoko, you be one. Yeah. Into communication between Daniel Banya Free and after Danlad Ibrahim. Danlad na kakoye Daniel Pepe. Daniel na mocha so enti captain and Daniel Banya Free and I didn't come on ejayen. I say you have to pray,
You know everything. You know. Anytime we say under 23 one ejina squad ne kopiam ne say ne city Abrante fan Ibrahim Denlad goalkeeper Abrante fan William Emmanuel nso ekobi Randolph Augustine ekoye sanso na Alex Opokusafo wan nso ekoye Abrante fan Aaron Excel ewremu bi David Opon ewremu Samuel Ashikwe wan nso ekoye Abrante tina kan enema Great Olympics boboko no Abrante nso ekoye Eugene Ampedu wan nso ekoye sanso na Dominic Insobila Abrante no ewremu Yosina kan edema aye Akala boboko no Seidu Surak ekoye Hafiz Ibrahim ena fe eye place awdo obirina ena se abomu akopiema ene die efermo banandro Kumasi Asante Roko ebo fendi game a na se ano odin ye pa ukopiema se game no enso ekopiema kotoko ehye makumba ko 9 ema Kana Football Club for amantumi anti second game no kotoko ehye bako ema aye Mahala Academy enso antumi anti Kana esa Brantia fene Steven Amankuna ebo 2 goals Enes Osei enso ebo 2 goals ena fa Brantia ya fan Dexon Afuakwa enso ehye bako erepeso wei enkomo efi Kumasi Asante Roko eba edimu nkomo no ede ejao. Yes, now and now upe baby akona kopiemo ewo ofuase the president of the nation Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Oto Eastern region na na kopiemo ewo ofuase ayirebi na fe Astrotel soronko a omasida mom no papa na kobia no kama na bibia nso akoye de maye na wenu ceremony no ekosuwie na se na etwa so mu ye bibia wi a big game nso eba so Real Talent Football Club omni Kotoku Royals e the game no e the ebani a sa game no omde te Astrotel na no a utimi se enya de kotoa ene ewo ofuase ayirebi yancho so mfa nsam na mfama yempemu ewo House of Folk bobo konom na ni kuma akra emfama enche na se coach fufuro kwa mapa no Slavko Matic no omoyi na ontuma enso ade ne chene opa no so akasa kakra wasu bepiemu House of Folk wode aseda nsem kase pa eko edema chairman afeni Togbe Afede na fe eye board members no eni mpenifu House of Folk bobo kono enso esi omsere so wose ode aseda kase pa na se eko ede amom yenkotie ensama coach ya fana Slavko eye Matic no ede atu yenim. Thank you. First of all, I want to say big thanks for our chairman and all people from the management for this opportunity. Africa is a big challenge, and I coming in a very big club. We want to make big success. We want to try to find the way to play good football and to have opportunity to give chance to younger players. Also, we want to take the trophies. And as I say, Africa is a big challenge. I come in a very big club. For me, from today is the best club in the world. Yes, we so as a coach, no. The tour and no manasi wa and I say supporters, no. Yeah. Was it they had to vote best club in the world? That be said, you might demand for us. I say, yes, I say. That best club in Ghana, crown, best club in Africa, crown of Koya. Best club. Now, but in some Kakasa, the trust or say supporters, no. Says, oh, Gidio, Muma Papa, or House of Folk for supporters, D. Somebody a banner say and supporting team. Now, Fay and Concodi Kunimdia, Omni Yepa, and Intibao Bano, and supporting na Afe Place, no, or Sansu, oh, Gidio Mumapa, said Jumedia or Debano, or Menya Abotre. Na Fabian so akoye nenema akoye edema phobia boboko no yenkotie ensema coach no ade atu yenim. As I say, a million of fans. I send one greetings from my side. From me, they can expect one professionalism, one dedicated work, discipline of my team, because I like to say how big is one club. You can see on the pitch how looking the team. I believe in these guys. I believe in this team because they take aim also. Millions of fans. Just I want to send this message to support us, to give us little time, and I believe with good work very fast we will see results. Also, what I forget to say is very important that when one coach coming from Europe, now more eyes will be on our team. That is very, very important for our players. They will have probably, and I believe, more chance in and. We ene esma sebi ani abrantia ya fa na coach Slavko Matic ede atu ani ma ede mu nkomo no ede ejaw. Yes, inti oka say best club there am ne enya adwin, but oka say the biggest club there am ne be ya adwin. Na say best na ye bigger. Da be best inti be bigger. Oka best I just original na so bogos no 16 and 17. Na mo goals no be da be big there so ya ne untahu din na dos in Africa Ghana ha no. Inti big there bet na ya big. Na djuma wa ye na ode onja na sem on the place and
bisa coach ni say coach o hwe current players of Accra to Foka sign and no obesi afa atoto omo na philosophy be na babo e Accra to Foka we nsema Slavko Matic adetu yenim. Slavko Matic is one man who like football, who live in football. I watch the game, I have information, I watch some games on the CDs. What we must do, we must work hard, we must have teamwork, we must work smart, and we must respect each other. They know also in which club they represent. And a big club, big expectations. Football is a simple game for smart people. I growing up in a big club, I know expectation, how much are big, and I like to play offensive football. That doesn't mean we don't need to be all in attack and nobody care about defense. No, but we must score more goals. These 5 games, this team score only 3 goals with the KF Cup and League. We must play on goal 1+. But how much that will be possible, we will have time to see. Because big clubs must play attractive, must play football. It's not only about winning. Very important is the way how you win the game. And you have to come back attractive football. So on there. Dabi me say omo ba attractive football. Oh, I am. Sisi a imprim. I'm about say goes now. Dabi sisi a omo ba attractive football. Sisi a 2 games any games omo ba Premier League omo ba attractive football. Bisa coach say coach wakasa e dey afa chema ho wakasa e dey afa no do chema supporters so afi wakasa da fast philosophy a wa bo ho na wankasa coach na nkasa no ye ka say coach Slavko Matic wankasa wo ye hwan. Slavko Matic is one man who like football, who live in football 24 hours per day, who is dedicated, who every time he like to talk about football a lot. He liked to learn. I finished pro license in 2014. I worked in Qatar 5 years, Saudi Arabia, China. I was in Slovenia, 2 teams, Bulgaria, 2 teams, Serbia, and I think for my age I have a lot of experience, and that is very important for our job. Enti wey ayania has of folk new coach no e di atuja Bulgaria 2 teams. China 2 teams into out of folk more coach Africa 1 team into the whole Bulgaria no about 29 games or we need 12 draw 7 Udinkugu 10. I think the last 14 games our born had to folk for Muntie mu new coach the last 14 game our born and that's the 14th game our born Kofi we lose 9 we draw 3 and we need 2. Which no track record of the Accra to Fook. Na ko fe mamu fa broni a enfa. Oba be adwuma. Mamu fa broni a enfa. Watch 2-3 months. That's for best happen no. This is start league. Oba pesika akọ bi store bi atra no. Zambro fon dia. Omiro mu niskara on ba ba na tena dia ramu de ko bi store on atra no. Coaches bi bro mba am ko we so mu nyam tonton ai bo fruit na. Abozeke Sports. Jagum. Eko na sign on eba. Sign eba ntie ko betting catch eba. Yeah, Keche ba. Yeah, all black party with Keche. Raymond nim Keche. Ti oba ko hwe. We ya lugun to gui. Unim Keche da. Yes. Golden City Pub. There 29th of October, Saturday. Na say edi anim ya eba ya nyewe the following one. Yes. Na eba so 7 p.m. sharp. Na bibia hyase achima chance achim asene ene abuabu road ya so a ye ne ye wo Akim State you achiwo na chiri hono ma hono Golden City Pub dey say nye fi na ebe kasabra ya talk mu na aba Kevin boy mu na aba nti e ka se kechen so ba e se oji di cocktail e de akokodua David ayi bia mu de ti se bia pineapple na wa blend na e na mfa no cocktail se no de ba twi ma akokodua nti free cocktail for a man se mo ba obanu no drinks ne kama na ye talema kopenta mo wankasa ma me be fro kwadwo ye bra ansa na ni no ye so ya chi ase ne apon enye saade a Golden City Pub ye di ebani a we no e all black party a yabeko ina yabeko na ya kujinam said I kwaso na so edu has for kujinam yanko na check yesen confirm Mr. Kwesinya Akon owo eye chance na say ya chiano dano cham credit bi pa me kwa mo wanti no na maninda no say oboba we no pepa anti oboba what in kan dey Mr. Kwesinya also what in kan our chance so be kan bankwa bre no te oba kan bankwa bre oboba no so obobo ndi banku o si fufu na oboba so mpe fufu banku
All right. And I feel Nana Hackman, Mr. Emmanuel Jekum, Nana, Ufie, in Chakesem confirm Munina. Mamma Simichavaco. I mean, Mamma and Kruma. Never tremble. I mean, Mamma and Kruma. Ya married, sister, ya married, was a Michano, and I feel Abigail, and a ba. Any Miriam, any ambition for me. Some down for any mamma. Me feel right near. Oh, down for. Reverend Emmanuel don't Let me tell Obaba's wife. Reverend Emmanuel don't pray, Mama Eunice don't pray, and I feel Reverend Ephraim Cancer. Reverend Ephraim Cancer in Jaggers and come home. Now I'm saying, dear Joseph Company, Joseph for you telling the Wellers, Abram Pokuare, and I feel Raymond Ashete Rat. And Ben Mauli can't tibu magudi musem ye di ebeja. Captain in the morning, Waboba Ofori Amanfo over to you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Can I make a away on Sadatias? To me, no Yamamo on a wall. Yamamo on a wall. I may say, me per se, mother family, Namadia, and my papa be mamma. Yes, son, I'm about the summer. Yes, son, I'm about the summer. That was so How about the E-blocks? Many of them. I think I'll find an opportunity to send you that many of them are being worked on across the country. Let me just take one, Mr. President. The one in Aflao where the chief himself has complained. Ohini wa Aflao Pache say E-block no oba yenya hoshi. Iti on my education minister up to February say ombe yehu bibi. It's on the set. Ono minister ultimatum. So abre. And onko ye. Wabre. And it's a oman for kwabre. Any manso. Yenim se kwabre for. Wo de share voting pattern. Omo to abadodo pa de manana. Omo se men kanche, yes, omo se men kanche president. So omo kwan no se president anya ma wo mo a. Na se be yo mo ya pa na 2024 omo be to abanetia NPP.
No problem. You do it. I'm saying, people make those kind of threats. Me, they don't frighten me. Okay. It's, somebody votes for you, somebody supports you. It's because they want you to do things for them. I understand that. There's no need for people to go to man, say. And I don't want to watch them. Of course, the mayor. And about to decide to to a man this year. What's a man? You don't me myself. Will be a songs and in Teams baby. And they're wow. The important thing is that we have a responsibility. I understand the responsibility, and we will deal with it. Akpe medena mawo, akpe medena mawo, akpe medena mawo, medena mawo, medena mawo, medena mawo, medena mawo. Thank you, may God bless you. Thank you. Mr. Speaker, nous faisons là, what done, le SFFM. Mr. Speaker, the members of the House from the Volta region may want me to repeat that for the record. Nous faisons là, what done, le SFFM. Radio papa abozege. Thank you. I am a boy Wakana. It is Sikaso, or may you hear my Nenam a memoir enquiete. I come there. I am a boy Wakana. It is Sikaso, or may you hear my Nenam a memoir enquiete. I come there. I am a boy Wakana. It is Sikaso, or may you hear my Nenam a memoir enquiete. I come there. Everything under the carpet. This is also Moko. Nagana for TV sharing your Monteso. Maybe I know beyond our Tiso. Kose. Also, sorry, near everything under the carpet. This is also Moko. Nagana for TV sharing your Monteso. Maybe I know beyond our Tiso. Kose. Also, sorry, near sharing. I want to say. I am a boy Wakana. It is Sikaso, or may you hear my Nenam a memoir enquiete. I come there. Say, Market ye cry. Pardon me, manu from basa. I said that. Sugar cane sweet, but your love is sweeter. Ghana Adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achi Ediba Ahinkai 93.3 FM. I wanna live with you. I get the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you come gas up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you come gas up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you come gas up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you come gas up. Them so far to find your love. Match on your chin now, girl, don't talk. Got me like a thief in a night long jaw. But you know, say, all of my niggas, them ball. Nothing you go ever need at all. Match on your chin now, girl, don't know. Taking it a break, at me, I know the rush. Maybe, if you want me, catch a rebel, mommy, say, with me. Yeah. Show me a jigger, let me see. And let me see the woman that is with. I put a couple $1,000 on your wrist. What's on your wrist? Mama, they can't touch you. I ain't never see this kind, babe. We do some kind things, make me feel some kind way. You know I'm not just trying to get laid. Cause I know some kind chicks do it for the right pay. Baby, make a fire you with my machine gun. 16 rounds, I be King Kong. Girlie, make a sample. Ghana Adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achi Ediba Ahinkai 93.3 FM. But you know they got enough time for me. I wanna live with you. I can't see reason why I can't let go. Girl, you never know, so you come back up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know.
My emphasis on Coma Sports Team. Joshua Kwabena Ejenim. On an Imrantiana de Niekoso. In the world of sports, Omo de Bray, Omo ye, yet to us so the amount matching, and Jumediano Edin. Rebacho of Fremi Obuoba. Ofuri Amanfo. Mami sign Emma watching, sa fei now do feeding at to Hanuma Jumedian Edin no. Matching. Okay, we see a friend of Kelly Ofori watching you live. East Legon. I don't pay a church at East Legon for Kelly Kofi watching you live from East Legon. Abba Senam Timothy Bourgeoisie. Ozzy, you're doing a great job. More grace and grease. Edianaba Ochery. De Kotoku Mayo. You are doing so well. Pedro Pedroa Madina Cruz. Watching you live. Claire inside Indianapolis. Kumasi Tanoso Kesbin Junction. Yeah, that's Sibebre. Mandan Safa. Okay, yeah, about to ask you about that chintiane. Send ye be ya brabon ye betumi ababo ni ye. Ye be sua ne yoma bebrede free muntie na ne ye de na mo ne potoka samu. Yes, if you are not feeling well, say it. Do something about it. Go to the hospital. There be. Akeka ne yoma bomu aha. Nah. Okay. If you are not feeling well, say it. Do something about it. Go to the hospital. Your life matters. If you are not feeling well, say it. Nkwano mpado. Ohom fawo. O yare. Adwuma ya ye. Etebia mtimi ni nkrofo bi de bosso. Ne ahyehya de ne ahwe na nim din ya bisa. O ya okay no just hi. Owu. Wo hwefa ne bo. So we jimia a ye be siew. O braka me bre. Wo yare. Wo abobon nsa hye so atem, wo betena adwuma mu. A ye be siew. E siew wie ya be fo bi foforo. So woni mu akaba. Yanka abusua ye a asempa kaba bu ye. The following week na enipa ginam ye na adwuma de ama no. Tina no pay. Yesi wo ye adwuma. Sa ade bia na wo ye wo ne wukunu ofie wo yare ma wukunu hunu so yare mi kunu de manu obi anu a wonni yo yate se ye hunu se wo nsa no bo che ni ewiase nipa nyina da wo be wuo no obenya oba bia chia na titi ne nsam so wo de tena ho na ga ya me se me yare o mi wuo nsu mi kunu me manu a obi anu a wonni yo yate wo de ye ni sa ni wu na hade se wu a woni dia o yare wa adwumam ka o yare wa asore ka pe aduro na ye wo ho encha won to ho na enye uwe ibesiew simple kra. Your life matters ene wo da chinti de na no ti yes wo yare ya na wa de waka wan kan sembeto afia bim anopai mama good morning megidi se SDA empotem ho obi a ho ye afia bim adjoin ye ya o hwe ye yakopon enka ho afia o say good morning mayor I take am afi yanko fa hwe yi nsem no so mfa ntoa so mfa ma we ne ye de ba ye no ye se wo yare aka pedro na ye wo ho ntisa na wu asem ato bra pills o si mitio wo taxi bi mu chale you sport there yate ye da se bibire bra pills no macho yi banka okay ene ahwe yi nsem e de na na fi de bonkrata ne fa ntoa so mfa ma ho tie ye de toa so awie na fe ye de aka nyina de akeka ho o join ya no wa report why enza o join ne sa mimi nhu o join ya report hi kura kan ye modin san se ene ewiase aye din
ewiase ayɛ de ne obi kura ka sɛ sese baabi ewiase na duru no oma wo yere sika so wo nko dwam konko di dwa or set it off one way to phone because we no no because ne atumu na obwa oma wo yere sika so wo nko market ya o si mu a o blue ya we dum phone no pen oba no aso wade ti then ewiase ayɛ den no obi join wo Facebook no so na wa amuni din ha dwen nti won so join ya no am yehunu sɛ wa join yen na yetimi abodin. Okay, and then near the namni ahweye nsema Dr. Kwesi Bani de buy or say keep your garage door closed and locked even when your car is not in the garage. We ni yen sikafu ye dia nti maami afia broni mo mo cars be se me ensa ne nan no. Maami afia broni o say o garage no be bia wa park o cars na egu no eya to dan nim why o park car ni wi no ato dan nim sanse one tumu abonefo ni timi du ntente ebia na we kura fi hom tumi be yibi bi kura fi car ni mu e de ko e na hwe yensem o de bae no enti kwaku nkrom Africa se mo am cars be se 9 ne nwotwe no mo dia mo park wi a yese mo garage no ntum. Keep your garage door closed and locked even when your car is not in the garage. Ene na e de nam eno no hwe yensem Dr. Kwesi Bani ene de bae Sobolo juice mixed with a little ginger. Ghana adisiye obuoba ofore amamfo amamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. I get the reason why I can't let go. Girl, you never know, say you congass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, say you congass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, you congass up. Na endra nwumre na enkrofo eye ofanse ayiri bi kwan yi enwumre no ndra nwumre no omoso endra nwumre na ofanse ayiri bi kwan no omoye na sadia ne de ontumi mefa so san contractor wo so awo ye ufree nkwanta eko eyabinase a brad nyankopon kwana pike tatan enti endra nwumre no omoye ai omoye ba me asat ayi okay minim ta ompon mimi dia mini problem about when omoye ni nyina ne say ebeye papa because the omba baye ni daytime okra no ahyase a emu ni tutu na anadwode na anadwode ana de tutu na nso mo fele omo fele ni na I be like mo no mo fele ni because president ba ye will be a problem o e problem nti sa star na ye de mama ha ma na no an ye san ye de ama nanado ade a wo no ma che wo say ye sa de ye tu anamo pani aban bia ba om de na wo say ye tu anamo pani no a ono no pese wo hu se o pese o mani hu se e de ma e koso no ono o mfa wo hu because o man pani akufu ado no how often e kwan o faso so that's here nti yen ya na edi ye ho aboro MP na wo mpotem ho no a wa ma mo yesa no wa na wudi ho aboro because o man pani nya ye ne net mpotem ha ene ono kura no so obefa so a wodaka papa mu odaka papa mu enti mama ye nya bibi sai ase ye yama na so man pani ani o man pani de o mani so de ni a ono nko a nani enko Ghana ha ba bia ena ofaso ne wie no ano no onfaso biem gise bia bibi fufuro bi na aba na obesan abefaso yan ya faso afebɔ no ye ni no kura ama ye ho a ho an ye dada no truck drivers taxi drivers nam so de bia ye jom road work no ho an ye dada no ye mfi om oh there be me da mini problem when they want to do it say ya na dwuda suom say wo kwabro cheku na dwuna nkrofo ye kwan enye problem bia but wo de omo ye na dwu ayate ye do mase but omo nye ne yie mema omo ma ye nya impression bi no say because omo mpani ba nti ne ye say any omo bra me abo hanka ho ana ha dem so nyina da bia cars ne befa no but say de oba befa yanimu ha o say on fa kwan no sankasa ono hyew edin na road ba bia na ni kire no ayi papa baako ono so sisi wa former minister o say omo de omo mpani fa ba bia omo adi nsemone sa no a omo ye duru ho no a omo de kasa hye no na adwe omo de kasa hye no nti omo de kasa hye no sa no duru ho a sa wo di nkoma wa ni age wo kra ni atwam hwem etwam wo sa ya ne ekro no
nti hwan na wodaadaa no hwan na ada onipa ba ko pe ono na ni be hunu Ghana ha gina mahu eni tiri wanya mu gidie e na odi tumi ahyehye mu nyina mo nsa se obi anya na famu de ana mo so di no ho agro mu di agro mu di o mo ho ono de ono owi a one individual mampani kufu owi enya ono kwa no te we na ye enti na de bia ka no say leaders ne de ya problems ni o mo ho but ati time for no mo tale ne ho no se ye ni opanyin boni anase kandini boni but ye wo abedwafo boni wo ho aha nti omu a enene nam omu etunifo nsem omu ka kire no no enya omu nyina no omu mafutu boni yes ebiri mu mafutu pa but ya na dodo no a boni boni ya na dodo no a boni no ka ho bi na ofa asene ko batabia aka no do bridge ne so bo nsuo mu ho no sa ho no kakra no aska anya accident pain ada o makoye o mai o wo mo ya na o mai ye wo mai ye no mo ye ne ntem ma enya kwa be san tutu o ebe wo sandra nsuo so le bi ko twa so mo ko twa so nti photos na odu a o be slow down kwa no utum kwa de be 4G atwam oh ye de radiase nti o mo fa mo de o ho no de o mo fa bitumi bi angu so ho dabi anya bitumi okay o man kakra bi o ma fele on mo siesie o kama okay ye de radiase eni ewo mu a na ko mampani asan be fam ewo mu a na ko mampani asan be fam na ko mo aye so mampani ba ne be ya nipa bibini pa ehu endra kufodia sei mo fix light anadwo aye sinsu to nyina no mo fix light nanado benti ana me hu die nti asto ya amanyofo ni bi on ma ye san so mo so no we ni na achi 2024 bedu a obeje microphone abegina wanyim anya kukuduro akase wanim se to abasa ama no ye beto oh ye beto areho but I think say ade ya ma aka ho se omo di ni kura na nkan ne papa mu panka so ma nanado fa de anya no so na nko hu se de omanfo ne bre oh mo ma ne fa de anya no so se ne papa mu na nkan mu di ni kura mi ko obi akọjiska wadi o de akọhye ni business mo onye o ti nanado ba na wo so ye bibi ma no se o sika no eso ba mfa so because on the project in be on me free eso na banti mansiri mu nim ho hwe ubusi engineer cross mi nim ho hwe but say so sa method na aban ni use no emwa because entumi konko ba se wo MC wo mpotemo na MC no a owo sa mpotemo ho no no onim say ye the project bi kura ma contract ne dia ne so ho no mo ane ya friend say ye the project asumasi ya ma contract ya afo ani kodi akire how na ti se bi adwuma mi anum si ana ye di obi aba so technician unim ba bi ofi management nim ho hwe no ye adwuma ne ye ne tia dabi ye nya ade sa nti empanimfo ye besere mo method na mo yusu ne enye kura na ye nso ye di ye ho aboro no mum ye nyai mum ye nya ade na enye si ye besiesie ye nsiesie ne preko me ya me ntia se die ntia ye beto aba mumu a ena hunu se babia befa bia na impuntu nyuma koso me ntia se o ade ntia ejebi tiase that day ba anope ma me mo apoli kwan a ya kan nyame adom mo ye omo ya apoli kwan no omo ya apoli kwan contractor wo so honorable Kennedy Osenya ako ono position nya we die wa mana so aba pa honorable Kennedy Osenya ako wa mana so aba oye too much won san wa chesa ampa oye chairman ma Rose committee so what ase apoli kwan no oye wo mo legates pa ube Fred Asan ba wo mo gusu legates wo mo de yi dade bi peyin say wood o say dey see small pinti red atum say adwuma akoso honorable Kennedy Osenya ako kwa manfa so aba ni position oye too much too much but omo primary sin nkrofo bi atwu nti wo ho no emu odin na unim omo atwu muti ni nyina so yo me boss nko a nti mi nhuru de o kan bi ama no mi kan bi ama no me ke bi ama kawola mi nhuru de me kan ama no na ka funtum from ni so that here enti ni ya be ka kire delegate na say o de omo hwem na onipa a omo susu say obeboa won omo mfa ma no man nkoye say
we ye dibi ntimi so me be dibi e ma ne boy san e ma ne boy adumi so that eduru me so de ne de e na nkrofo adi so ato am de obetumi aye adwuma no esa na sa no ni so ato wan ate nkrofo bi wani so ato am wan se so mutumi nkobiem aza dabi ontumi nkobiem eduru me so ne eduru krache so na Honorable Michael Sechi ni amuka chi ontumi nkobiem dabi ti se hwan na baba eduru obi foforo so sa position ka na oh sana mra ne kire okay sana also pe ya fama sukuta ya fama eduru me so ne eduru ne so ni nyina to nsuo mu inde say juice ai edu ontumi nkobiem eduru me so aye de yo ni nyina to nsuo mu actually serious honorable Kennedy Osenyako ofa oye too much coupon yes owura aka kono do a police barrier on mu ram potem bia wo so adura awurade aka kwan kakra bi na link honorable ya osafomafo ene coupon bro no bi so no na afiasi say menen wan ka message de gua kudru honorable ya osafomafo ni fie no nani mo de wagu nani mo de kwa de kwan mu gu ya chekora wo gua ye duru fie ha ne abokokoko me pa cho ye kura chippings ye kura bitumi mumie puno no ye pese ye gufio no nyina afio ho mudi ho mo won kran no na nkaifo mienu tie bebi amiti se ahifo ni ye mienu eyi potem ba ku ahifofo ni ye mienu ahimfa eyi ye friend enkran ye fro pokwase odumase amumole pokuyase odumase amomole minim ho pa wo fam utimi wurewura mu ho no mo akopie asofane zampotampotam ho wurewura mu afam akamu nyina hye ho lebu ablekuma awoshi ne potam waya de ene sa mechi kwan wa me yira betimi dimi akofi ye be de do be ko simple ayufo ni ye mienu we di ni dia na wotwe we ya na we ye di ni die tini odi kai no edi ni dia na eyi ni odi kai no no ye ohene na akse obi agidi se ohene nie na ba ko no so ba ko ne dia wono na eja oni ebia so no ye standby standby nti ni otiso eji ke ne je so no ate asimu di odi kai ni di ne ho mo wo no kwekure ni hwe eguye o menti mi antoto biem ani odi kai no ehwe eguye dia je se nana no abosom nso so ne so efse eguye ana audio just me ni di ni dia nde bibia nsi to odu ohini fi ona obo kokoko mbi efe no ture o tu pepele di every afio pepele ni eden o be dia ne adie bi gari o say bia enya gari ya bro no me afra nwo ebro ma yama na yes ebro foforo no yam ne se akso ni makple a omudi yeah udi very nice enya ade chiso kra obo de basa aleki enya aleki but ade chiso na ya aleki da bi enya aleki very very nice sweet omu di ebro omu yam ebro ntse ne omu ya na unya salmon anase opoku ankasa ewurade nyankopon odu fia no bo kokoko ebie no se ohini no dika otutu na enu ni fie enu ebisa no se abosumfo na nanmo mu ofie ho no manye bie because ne di ono kwa di hwie gu here ndo otu bia wura o chira abosumfo ne kom etu obro maduane adi Gana insem sisio na enra nana say otumfo say tutu the second oma ruling bi wo offense so nana ruling oma enra no mani je say offense so ohene ana wote so no okwa akura nti awo so mu yi ohene foforo na we na adane achinijia na otumfo eti badwaku se omumfo mani ni achi na somdwe mra offense so na otumfo wo method bi a odi ebruli eba ne hinsem se yi a ene o fasa method no na o sha se obiebie fa ni mu a o ho be kire pa ero na ofre no family tree sa na method no ofre no family tree abusua dua se abusua dua no edua bia no ye wo mother tree na nkasa ena branches wo ho enti we na empanimfo na nanamo wo fin so
ɛde obi akɔ si akonnwa no tɔ saa no a candidate no mbe prea na ehwehwɛ mu a ne ɛsɛ fata no no ne ɛde ama no nti ɛnra na nanom tena ase ɛwɔ ayi menhyia yɛfrɛ ɔmsoso no mudi asɛm te sɛ de court yɛ no a case number so mesi obenten no ɔma ba ne aka ɔma asɛm case number nti we na case number offense so de eduru so ɛwɔ so bɛbɔ nkuro ɔbɔ mu nkuro nyina wie na pro ne minimum so correct mode nkrofo ya ba so ɔmo mode ɔmo bɛkyerɛ me na ɔmo mu baako na mo bɛyi no okay mate any offense mu di a na enie ankoma group no ahwa no abɔ ni din asoma si obenten ɔno na yɛdi kan wo no nti ɔno no wo ye no ɛwɔ so ɔno no ba bɛyɛ ayi ho ahwan keka ade ne nyina wie ye no na nkrofo a ɔmo de ɔmo kɔ yɛ ɔhema ne sub chiefs no ɔmo de ɔmo kɔ yɛ sɛ ɔmo de ne kɔ kyerɛ otumfoɔ sɛ akonya ne tɔyɛ ne yɛkɔ hwehwɛ mu no we mu ne anya wɔ mu nti ɔmo mu baako ne yɛpɛ no ɛne otumfoɔ ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ado ɔmo ba yi nyinaa yɛhwɛ family tree no ɔmo mu bie ni hɔ no mu di ade yeye afei ɔkeka ya ɔhema meboa na ɔhema hwɛ n'anim kontire ndia mekeka meboa na ɔno so hwɛ n'anim adɔnten tidom ndia mekeka meboa no ɔmo na ebusom so de ɔka na ɔboa exactly ɔboa ɔka history no pa That's a family tree and pa. I tell you. Okay, can we ya fe you mo yakọ so awo de omo ba nyina obi a sakadamfo esia buduam. Owie no se wo oba ahema a wo de omo ba ne de wo yo oba ahema wo mumu na wo so yi ohene but me de wo ho achew fa wutiko na mom omo e kan wo ho ba ye ni nyina sub chiefs no obia obo ne ka obi etua odwan ne nye odwan bia sa akeke o odwan ye otua dua mienu eno achi dia ono no ye ayi panimpa na odi o manim di oba ye no ono so obo ne ka obi tua na enwan no enan snap de daso ayi betwa amfom so ne se o makofa omfom so ne se wo makofa obi a abusunya dua no wo mu nim ho ma chinko omun fata se nkombe dia dia fata ana mde o maba omun fata na se nya otumfo na nim sa ba kwasem ne na o shapa sa kom da fa na kom da fa na kon ho omun dade otumfo kom da fa na kon ho abo mo ka nti amo ma twa nwan etue dua owie no aka kire oba hema owie aka kire oba hema se oba hema ko na kokko ye woni ema yie na saade na kam ho enen hemfo no binum akonwa to a ma hema nom Ghana anye ye nyina afa bebre na agina ma hema afo no so enhinsem adworoga oba hema we disikachi wakotam obi no de na ba sa pepe na afia be dane manso twe ohini bi kwa de yesi akonwa ne to saa no a wo se ya sa to obi a mepiri ne ti oba ubetua 200,000 Ghana cedis no odibeba nso yes otwitwa to so nti otumfo ma really na pa afei omo nyina gina ha obi antimi nkasa mamo mfa manimu fere o ni America na meboa because e bia beka se otumfo akasa nti no me ne ho na me ne kopepere mamo mfa me manimu fere ni America kan ne meboa mo nka nkere me afei we gina ho omakofo obi a nti so ono kura de wo me akonwa ho ba bia because wo sika nti when na ka ho bi na ye na ensem ye mpotemi ntu mpo no because they dey ban onim hwe wo mpotemu wo obi okacho mu pen sa monko na monko keka ne yamambo mu yie na mon san fa ohene mra modu ohene ba na fe ye san ready family tree no ye hwemu na bibia de yi a obesan atoa na de so edie be ne yeje yen political administration ya faili yen traditional administration susu ebe faili yen ene obi otia brochire baabi onim Ghana mamre onim Ghana mane kuro yesi wonkodi hini wo mu kura no kuro no ntibi modin ni yie
u ko ne naso ko bisa ne say kuro no ti say ya kuru me nana ya kuru ni kuro anu amte so ye de ben kura ne nya ya kuro no edi na kasa de ya kuro kasa montra so ne nya ya kuru nti u ko bisa ne say e de be nti na eye ya kuro onim enso so yo hene o hima bia sika ko tam na de na ba na nkrofo bi nso di akire ene ye ne abusua pani no wodi edom wanim eko otumfo ho no ye bo ne ka se okotutu anoma ho akofa bibia ensem fata e de aba se omo nyini ntum so ohene enti omo aka nyina nsua bibi mfirim amusia bibi mfirim mama o man na jija na mo ka mo ho abomu anka mpuntu bujuja buburuja we de yesi bi mu tumi sori timi du omo nsasi omo ka se ensi yan ye kurom ha sane ono no otena ka mu firi ni kurom ho no mo ane watu no de akoba bi opeso woko no na wo tena ka mu firi wu kurom na yesi wo susu nsi yan su ye kurom a wo de ka na be fa he make enzo so be ye kurom wo de ka na be fa he na enne 21st century ohene be de betimi aka se wo mensi mi kurom wo bra wo ma obi primpun enne mremu oye serious you are not serious oye serious are you never sudden mensi mi kurom wo okuro moye sema prayer tan hwe kuro me kuro be kokora na nye kurom okura no ti na de yen hemfo abai bi no mo no ho o minim kuro bi hemfo abai bi no small girls no mo we wom na sa ne de nti na adwene waso de hwe ni kuro e da girl bi so a wo chesi no ohini mu o wa mu ni kato akese wonya ne ye ana mo ton sase na mo ta hye ton sase asisika ba no ho no de ahye mu boga ba town soccer obekọ na soccer hye ntade enim so nim soccer yi burukutu sa ina hye papa obo te baby amike amomole skuni krokitu ebio ana hifufo mi oya ne ye o to we nsi ha wo kuro onum kwan kuro na asase no be fa zo beto masa the people are not angry enough and yesuro ye de ye kokan be yesuro wunye serious usuro obi do wo shebre go atopre usuro so wo beka onye serious ana no nye se oye osan no so ono no fili me se ohini bi tumi kan se won de odi aburawu asam okan ne se no a yi sub chiefs ni bio awo no obada ben ye wo besiesie kuro no she wadi ahe ti en kra enyi chen no ono obada ben wo besiesie kuro je so ni ni ma de ye en sub chiefs ni bi nkomo omudi no tina no ye de sa ohini no mbekon atia wo sa ohini no ye de mbekon atia wo hihyo mbedwiri enti no the only thing is I was so no mu nyina eba be baako ono obada ben wo wesuko no man wo no obeyi kuro ni yie sub chief you are not serious anyway we say higher dodo we hear deliverance when we dey so sir wa we ni ka to kakraka a say de wa na agumu no pri hwehwe kuro punto enkrofo pri ko hwehwe mpunto de ba wo to no mo na ni ka to kakraka say na eto nyuma ma no abra oda omo ye ufusuma ma no nkwada omo si bibi wo mu ti ammo big opportunity no mo to nyum as choristers Zaiga wa ni ka boka say Ghana no hina wudu makofa nkwada wa be gina no mo to nyum no me say ma anya de ya say ni ka to kakaka ne nya akada David Nana guys Nana agwet Nana subolo Nana guys Nana subolo agwet itwemu a yi untobi mame Ana vango she dem ni o ana Nana wo renchewie chia na no ayi enchewie ye service o se den ti oyi ba ko bi a 2 series ozo be ko no obi anum gumbe ne so a be 2 million Father obi antumi nya obi a bibia o we respect people ye bunipa yes wa munipa wunyi nche
but men suro nipa o nipa ba ko e wose yesuro ni Nyankopɔn men suro nipa I dey engine also suro nipa otimimu aha nipedia ene kwaku kono Christian aha and fita no pan de ene wa tu nyamenyum sa ho o sha o de yi mi bu nipa me feri nipa me die nidie ma obi biara wa asasi so aji o nyamenkwanti azam na waka no Nyankopɔn na wose usuro no obo ma obu no jinse oye sabi wasɛyi wo ya do bi dabi obo na de ma no obo ma wa na no no se wo ye nyoma kekra o keka wa dwenu ntumi nyo ubetumi aye 3.35%. What are you talking about? But obo no ma wo show respect man penance o kon azede o bra ho asema no person fa so dabi dabi enti omunyai mo so ya o medidi ami wo ana kom di o mo kra ade ba ko ya na menti ase ne se ene ye kuru ade manso wa ha enso nkrofo tons ase mo bisa mo se hemfo na eton manso wa ha na wono na nkrofo tons ase no enti utu kwa ko obi krom papa yi ohene de bia me kana sem Central Region asen koshia ohun fi no nya de ohun fi no nana o wa hai o ho no koshia ho no oya nana o emogya fa ni musa de emogya fa yi mu nya bi ko he de oye ni kuro aya muntu kwan konko he unika to kakraka u ba no kresanka ahemfo no se de bi ye adwuma boa no sanka sa no mo ye na kam nyinim se krobi kra besu afre mpia na disi dabi emputu yenke ehumom cosmasa obi tumi tena kroma be 5 years 8 years na be project ba ko pama no meanwhile krofo won mo ne ahemfo ni na aye ba ko na komo twom ase jeje ntubo aye adwuma enye no abi na ayi nana aye bi ahwe ono so ye ayi atwere so omo de enye moja na efa omumu nsi nika to ikakraka ye dan no achime dubia se hene bere mo uso ajekum ne na hemfo bodwa ho na wo mo ye contribution no na started said the bibi data ye wa say no started no we nso sorry mama say we say tese okokro no ma ade omo ye no wo mu sia infie ennemre mu akofo nya brim neses bangalo o to on my infie kura tan enya papa mpo na ya sa twu kala tan anani da moto na ya se krono mu potem tan uti dan mu na ye dan moto a emu utu firi mu a o de omo no dendenden no edan no omo ti mu no omo ntu firi mu na awotwe enwe so obekọ beba na emu ya ebebu anu ti so o firi mu po de akireja na nkofo te wo ene mmiri mu anana no mo eni mabuni ka bom primpuntuo mo primpuntuo tumia mabunu no momra mo de nyame aye madom motimi yakuku hwedom hene tu kwan wo de awso doma bra ha yayi se de one timemfo ne tie ti obia free adwenche bi ode kɔ oka bibi omu na bu no mu diso no ma yenti because of omu dot ntisi omu so bibi ma pa no ma yawi ana de all back class nana do neba mama as a president na ne bosom ohene na da ne bosom e wo se ne manfo suro no sade enti doma hene wone ne nkrofo bobo oye judge tinipa bi say judge yes nya so nya bi oni bibi yo oye judge oye temuafo a wo ni sika eso oyi ntuma no no ne nkrofo na bobo tinipa bi say before no be bobo bia no so medi kan kwasafo adwuma why onika to kakaka when was the last time I no nkrofo kwasafo adwuma ofempo bianko ye ebra so science no sa tumi ekuto omo ne so ti sa kaka bensem ne ahurahuna ne sa omo ntontwene mpempuntuo process akese na hye nsem oni nti de bia won ta akese omo mpempuntuo ya kasi etuo challenge amayin fo e won potem no say oba bia 4 years ni eden wa boa ma wo leadership mo de aba kruwe mo bebre nya bi nkyere da omatonton za se onya bebre nya bi nkyere wade o ha wo so ye maburu momra ne na me kan maburu
mu de nyame adom wo watu kwa konkran nyame adom so watimi akọ school kakra mo koye no den na mo de mo hwe ye kuro yi obi amfa na dwen kyeremra na wabɔ dawuro obi amfa na dwen kyeremra Confirm sweet home. Okay, sa na tie. Ene ye be hye ase one after the other. Ye baba be ye ebi a clinic. Wo fa 2 cedi bra, fa we bra. Amu be ye. Ye betua. Amu be ye. Ye ni be ho so na ye tichiri ye kuro. Obo be ye kra. O de wo nye. Do ma hina obo boy. Boy, owie no ka se oye na ye bom ado a. Ohene ni do bia be ka se on no bi. Oni wo mo kodo ansa ma be bobo. Wa hwe. Na na agima mbadu. Ono wo mo kobobo ni wie. Kro bi se o mo koye yi kwasafo adwuma wie. Omu wia no ma be bobo. Kro bi se politician kra bema be dinsem hu no obesuro. Obesuro. Na we dey oba be ka so be make sure say dey obeka na obeye. Na na go ka sa ambro so. Na no mi dey omu bebre no a. Na ade ba ko ha ye ne say. Ohere te Canada. We to US. Kronti hine te yi Nigeria. Nti ba ko na kro ne dey amachi amen. Chami bo man. We mu nyina wo ha mbehwa kan wo hwenka. Why would tu nika to kakraka nsamone nko na wudi omo akwanto mpona nkomo bua omo bua wosikasemu afutuo mu akwankyere mu ankanya ya watu na dwum na oye ne personal business meanwhile na tia kro na no so ne kro ni ti ehemfu ni bebre wo mu kro ho adwempa but eya na mpem bebre no omo no mu bu omo kro no bebre no adwene nye yes bebre na adwene nye na obi a wo tumi ka se ono no asukọ ma ne baada ben tie o so ohene ne asukọ ma na ono asukọ ma ne baada ben we a ono no na obeye kuro ni ye we ye de ye ba bi edu sa go fa yo sa enfun keto ye omusai wo manya nketo o manyinyi mpanimfo ye omusai 72 omusai 72 78 ne wo manyinyi ba ku tumi ka se ono wo di aburewu na we kama you say tan no so we di aburewu una ba be kuro ni obi di abronso enkoma na omudi no una ba be kuro ni ohini bi suti abroche ye ni kuro yie pa of course ko wanchi koko he mini ba ku bi wa mesi wanchi memmo osiewo doctor apia sumadu monkrofo bi set good example Peter masa mesi ayefutumi ekuto omne politician grandma tumi a ekuto ohene no enu ntina me ka se kwaso nim se wanchi ye ntwantoma ena me ka se me wonne hwan se obetwantoma de me ka ne se ehemfo ne se ehemfo ne se yaje yetumi afiri ense menya no kre wana ju tumi afiri ose wo yaje ne tumi afiri nsem ye ohiri bi atumi afiri nsem ose wo yaje ne tumi afiri nsem etwa se yaje ne tumi edubia se yaje ne tumi asin koshia yaje ne tumi okase omuntie oka he omudi so oso de wo be ye wo be ma no mpie otafato fom yes akola kitikiti kra ne ba begu animu ase asin koshia ha ya enti garden tina de anfu bi ye na kenan ya ye we ye na ke ya bom tuba fa ba bia na same system hwe ye ma mo ntiase obi antumi hunahunu obi a wa ha cause I say tell politics na ye depend on it no I am say ye business a business minimo hini bia wote abroche enso obo ba kwa ni potem a wonu access police station obesi we see hospital na himfie kra no wonim de nti e ba so because ne sub chiefs no yes bebre na adwene ye na wona monte so ana wo man kro no ho do waste beans wo de BSC wo na watro bia de ne awukita rubber wo de betum plastic wo de betum metal fakoto form twitwa nsase atonton adi saa ma ene se aban kura so oba be bibia ye nya ba bi fama nya sase ti monza afia ko di kuro bi so we nu nyina ye hia de wo se motena ase na mo dwen kuro no ho wonye we unika to kakraka yani kan de sani kan de so oh hini America na asemi ne sase nche se we indicate bia wudu ya trouble so se dachi bi eba ne se asrafo eba krom ha ne ye besi dan mo dachi bi eba ne se we ba ha inti sase ne de o fansa nka uko obo a obo hene wa shada adimaketi nti omo to asase na ma mo bisa wo se edan ben na wo besi oh yes o say bia mesi abantia o pese o si abantia o baabi a eho no o ton de ama abantiafo o besi dan ben o so we bia abrosan o kwa
on ton asase wo kwan ho ma wo a wontu onfa nya project deliberate attempt baby Ghana na yaduru no awo se ye hyeda ye deliberate wo niam bebre ho se ye hyeda se de ye yeni ena hwe se ne yesisi dan basa eja to baby na fire service ba kra wo nya kwan wo befa so basa ase ye ni planning offices we sisi dan basa but ye won krofo aban tu omo ka se wo mo adwuma no no so hu adwuma na omo ye no na baby obi apa bia ba na obi fie ni hwesei na obi nso de to hwesei o hwa otum se kwan we nso de dachi bi road bi be da sei na ye sisi ye jaw no mu sisa na bi na ton asase ye ni e betwa kwan na ye brunua kantem kankes nsema ka se kira ban NGO fo bi baby ana me omo boss omo pass asase school na ye kwan hene ni wom so mpede ye kwan wo sise school no mbesi pa de kwan wo mfa ma omo medwin wa se na school susu de etie na obeka se school no omo ye nkwala ka kwan ho ka bebo wom into on farmer no deliberate anya when this kanachi one farmer no osuso pe kronechi dia school de when this kanachi kwan ne ho de se ye school no nana ewumu atu kwan kokoro bi so kokohwe kwan se omo fa so toto omo nioma na fa bi bra odiem na mutimi gigi ayi sika hwe na mutimi gigi sika bi afa toilet hwe funeral ground a whole chief osiewu ayama wanchifo hwe funeral ground ayama na ye nyina timi mayadwe ko benkrom eme agigi ayi sika na ne ye gigi sika de ayi toilet ye ntimi nye ye gigi sika de ye nsu ayi ntimi nye ye gigi sika de si school dan ayi ntimi nye ye gigi sika na ye de si police station ayi ntimi nye wo be si ne simple crowd ayifo ahenkanfo momra mo make use of radio ye wa hayi ahenkanfo momra hwanfo momra wefo momra na nanom project e be ye nie monkobo hu dawuro ma yen munya hu dede onye momfre yen na ye ne adehye wa ma no ne nso nkasa no mo meboa yen ne yenye ne ye wonye onye unika to kakraka obi anka nkyere wa maka kyere unika no ne to kakraka ya o se na obo chen bomframa usa oga so obi betumi aka obi wa ha ho beka obi atum ade obi ka kyere me se impatem ha de saa o ya ye be ya ne atata wa nu adwane me udu kuro be dwane agame me wa ha what are you talking about usa enja na me ka se bi se mampeni ba wo be woni nananum be hia mampeni ba ne ya scripture man be ye we ni be ye ade ntini na ado ama na ado oba oda ha wo kwehe no you should face the fact and now you beto aba oba nye krontin na esiese no ko hia kasa as chief krontin na ko hia kasa as chief eno provide vice president mum na buy public park masa krontin na ko ginam so hini kanim gwase ka oda say tam se nye krontin na kanim gwase ka oda say tam asenkwe gwa himfie vice president ba ho oba ye no nom kasa wie no chom se me be ye kwan me be si school dai me be owi epe no hene ka chen se wa ya de ne ma na ade ba ye ni nyina kama enso ye obi wa ha dadanti ye mpe ye de ye pesu nie nti we ni ye pe no de tu na ni that's all ye be bo ye se mama papa no okoko ya fe ni ye be ka se ai we kro ka so be ye kra ye mpe mo hwa mani pa ne ko we ni mu ana ka ka chen se udi odi ba ye obi wa ha ye mfa de bonkrata ne bi ntoa so ye mfa de bonkrata ne ntoa so but ye ka kiro mu pen obi antumi mputu eni fie udi ukro udi agro ubedwane agya yen ahoho no oya ne arfo say mia ebia infanton mia ebia o betete me no I feel crowd to crowd what say I feel ni be bu sa aggressive life ehuna I guess those days no buga no microm life no e de yin microm life no ayo mo fa sa aniadene ne sa hunahuna ne sa tuntuo enfam primpuntuo mo fam primpuntuo mo fam frank kabom mo fanya manduma siesie kro no na na bayi na na adro bayi no aka se na wa anya kwen wadada ya che yes nsimi kro yi mu ai ka kabom so ma fa ne bojo so so nyo mo ye tight only mama for ne to ase a awurade o to wono mo wanu mu hyehye na obi ebie mu saa o de ya afa be wo so no beto ba bi ka o buru abrewa na beto o kran ye sen na o ka bibi
Nana do obey. Ono ya dwoti bibia dada. To okoni jen oni time crowd be here. Meba me kwa man sumbra sisi ya. Kwa man so ne head of industrial relations said ma GPRTU Alhaji Abbas Ibrahim Moro ekotwetwe enkomo. Opani utimi nka assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Barakada. Okay, na yanya tie say mo say mo sign be to lorry fame. Na no enu di nkomo ka kire say mo koye meeting ni timi ba so a wadaro ma ekosi sen. Ampa ye koye but ya we na ya postpone no the akan call coming Monday. Nyame boa ye can almost 80% nyama to prefer yen can because to lorry fame you have to defend nyama ya obe present so wenti na me to lorry fame nyame boa Monday yakwa ya skirmishes kitin na kan na la percentage kwa ya di betu so no na ya di aba abonti enti sanet. Oh, okay. Inti munya arrival on any percentage yet? Yes. But I likely say if Monday air corner, Laura Fanny bit me assassin. Said normally, yeah, Monday now, yeah, they communicate by Babonti, but they communicate no Babonti. And I'm saying, per se, passenger being driver and being counted, yeah, at times by 2 days. So effective from that say Laura Finance is passengers in by addressed to the current Laura Fair the airbar. Then there are more bingy and also my obey so the track card more the cancer meaning say a 2 Laura Fair. Okay, and na my infancy anti after meeting near Bessa by Yami Adoma Monday near Baba Bear J. Inchemu. Okay, all right. Inti Yanira Abbas Ibrahim Imoro, or no, ye head of industrial relations at the GPRTU and the Nekojuchi and community. I don't know. Na Monshan and Sumami say ene or Brempon Sintim Puku, our tosso me and sa a chim manso hene. Says Anity. And I sound so. Or say a chim kutuku binkum hene. And I atwamine 2 lands and also atwamine nana you too much. Nana you too much. Me feeling keke. You do nyame. Ewurade nyame. Ene abrempoana muntu no. Ono ne teso. Just ono your hini bia. Onim se dachi bi obewu. So what ya say? Na o ne ebo ndimpa na di. Ebo ndimbone. But ebi mu de o ha se. Wo mu refi se nipa wu. Da bi o. Ti o di abro na. O hana ni ti se aboa prekesma. No di abro ne sa. Kwagu monfa mienu bi maye manya hoho bi wa kire ho na fe me mo momra. Anopon na otwabo community aduasa miensa adeshimama. The Obonkrata na poso abadwa so na ye de babasumani die kwanso. The Daily Dispatch the Obonkrata na mde hyase. Na NDC national chairman position no a omanfo pre no. E na panyin ba kwa wayi ni tia. Ono so peso ye national chairman ma NDC amanyoko no. Owura ni ama ahite. Ose, he. Se omanfo nya no mugidie toma ne se hwi. No be national chairman ma NDC amanyoko na. Obeya se. Ayi ya wetre. Obi yase confusion bi asia ya himfie bi sisi a. Sisi ai. Ai. Yase obu bi se so amo se me no de mi hana. Otra sa bi so nika. Obi sa mi nika. Na nika na ya o se na. Ana mi ke mi di. Ya mo bi adi. Anya wawa. Ya mo bi adi. E be na guti anim ni wura. Regional minister ya se ne driver the galamse sika. Obi amodi. Abi odi bi ka se mi collapse. Obi anka se. Ye kan ye mo bi adi. Obi asani sa message na ba. Confusion. Yes confusion yes. We bi sa se mi nika no wo ka ho asema na ye me a. We say ye me a. Ade omuntie we so so hini bi so ade ni tumi akopre ama the biggest hospital after Kolebu teaching hospital yes woni krom o ma shase kro esi o ye Ghana ni e koso we he Western region
It is yes, you call Kwalebukani and Timiasha. What? Kwaku Daily Dispatch. Daily Dispatch. And already Amashito opre national chairman NDC position no. E dia to just say. So munya to abanman say hwi na onya tumi na. O manfo edi ayi Owura Johnson Esedu nkatiaje no mosquito achi. And o ma edi chemofoso ampofo achi ni na omie no be ka o ma bom. To say meku a akopiem ayi Methodist asol dem. Beti akoma ko no maje so kwankol obekam mienu na abom na omaye baako e dia primpuntu e wo NDC ene Ghana team. Sanso ana NDC abaton sensem ye. Ana owura baako nso no so di fi ni di na fi den kwati. Fi kwati. Why deputy finance minister? Okay. Why Minister of Food and Agriculture? And was about is it transport? Yes. Yeah, transport. Yes. And no, deputy propaganda secretary. And was about MP or called 2 terms. Wow. Enti nimu dupa. Wow. Onso pe twetwe for penny no. Edibre. Na fifi kwete ese. So onso motoma na. Dear Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omampani abedetire eye sikasem no oba obe hodi ni ye papa obuna won say de oye na enye yesikasem na oye ne sa no enye ntono ba obe kire na mna won sa mpa wo nimdie no why crowd so be adwuma no so tono so de no the Daily Dispatch anopen say ya di mienu bi to asi de ma memfa Daily Guide ko wakrata no ento aso na Daily Guide ya bama penina na dudan kwa Akufo-Addo ni mfoni da ase ni wochem se sase musami aye ka wasen sase a adihye bi awiawia wo mai mu no won na ban wo mu beji ni nyina tutu ni nyina ma chesensa ho se ho sensem akototin Daily Guide ko wakrata ade ho sem susu atudwa na guide de aba no wochem se ene garam se ye eguso obo hu de re ya betodwa ase okopie mu obo ase ene chese bi mu amana na buagu am so ko akrata de aba chem se emu makomaku duba akode yetimi ajewo mu kwanso mu susu se bi gusu shem edwa mu bo mu modin se wo mu awo maka no so no ye beyi wo mu nyina susu afrimti wei aye Daily Guide ye na no pay wode baye dem dey to so aye the Daily Statement the Obokrata Omanpanis Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e dey atudwa say wo mu hia atuhuache honhom emprempren se de bia beboa amanto ahwe aye komuni na no wo matumi de aso no e wo man mu eno nya asema Omanpanis Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de atudwa the Daily Statement the Obokrata no so atibri e de aba ti Senate fonso say wo matua 2.7 billion Ghana cedis ama beneficiaries afiwe nkwa wo ma sie wo Senate wo mdra so mo kodwo msika no 2.7 billion Ghana cedis wo mo atua ama wonsem na evoni adan say ebenana obo hade ono a ana o say ben papa ono a ebata nyo ono a enyi eben ya sa ya na front na no ne ni a ba de nyo ono a nyo ono a da bi o ma me hwe ni ye eben no eben a ana o ha de hu ni yo de wono a eben a oh my goodness okay abla eben enti eben ono a so what they assign me kura na mi hu o so ene wa ba pepam oh wow next ono ya yi odan constituency okay achi odan constituency NDC eben no eben is a frimpom oh wow eben is a o just small share what ni name why na okopri position constituency o ba pepam enye zina se ebe no mahu bibi wonu mu mahu bibi we mu ebe mu enti obi a obesore se otu abatia ebe no just ono ane pe yes ebe no otimi bada obon krata mu obi opre national crime to me mai obi opre national ebe mu won the caption so ebe woni mi ope
Ope deputy organizer. Constituency. Oda constituency. Obi pe deputy organizer. National constituency. Na watumi aba pepam. Watumi aba pepam. What? Let's say small. Our links. Yes. Into two of man kro betumi a link with we bia odu bevra. Bia say the ye campaign ama Eben. Eben ye emia. Yes. Oye nsem chironi. On say obi amanyoni na say. On say bia yes. Obi support na. Any capabilities intina ama ye gina. Yes. Eti cause Eben ona mo sa onya mresa on. Eben nya mresa. Ni adin. Ni mu odin. Akande ohum oni mu. Ewe ni mu. Ana we minim na onye obi face ni de. Odan deputy youth organizer onye obi face no. Ya tese wa gani pani nya no mfama no. Ya ya tese oni obi ko. But we obetine di. Oni pa kra ne oba na eko. Oh but obetine di. Ma me na so oja ne ntem kra. Obetine di. Hata adwuma Eben aye. Eben okọ school year wa chire hayi. Akim State. Ten na wo ho no. Eben ekokoti wo ho. Wow. Ni one ne ko prince so mfa ne de emra me enje. Esi wa ko ja legacy ato. Enti buya den Eben ya na eko. Wow. Mi wie obi asend message no. Se wa kan wie me se an. Oto aba ne bi me se da bi. Akayen. But ade ye ne ye ka kire wo. Yes. Mean to be. Akwa se Brenasi assemblyman no. No so pray I think BB NDC. Already any constituency organizer. Of Fancy IB. Yes. Ono so ahwe nyoma oye na utum se nipa bi se odi no adanse a onye bone. Yes. Because amanyofo no ye se wo mo de omo ye mpuntuduma. Ti se nipa no se obetumi aye na enimduwa ye so panya. Ye ka no asema yes. Mama Eben kwan na onko. Na hwa na oni na pie wo mu no. Me hu nipa pro. Edin se Dr. Franco se Dr. Frank. Dr. Frank. What? Student take giant step as NDC led leaders. People we or the be sumi ya. Obelaminate. Daily Statesman be sumi ya da so ne. Obelaminate. That's obelaminate. Na that's ne maba ne manyi or the akire won. Edi Achimda NDC Deputy Youth Organizers Brand. There be ono nya youth. Your organizer. Deputy organizer nkasa. Okafra. Ti deputy organizer aspirant no. Ebenezer Frimpong. And we pay Daily State mamwa. And pay yenim dia otumi ye nti ye ka no asem kire adasa no. Ti opia sei. Opia sei. Ya media no asi. Oba hima so fa de ne ye ne sini ye nkwa. Matia medida inquisitor ko wakrata no na etwa so. Na inquisitor de aba no chem se no kopie mu okoko boda ye. Anyasam kitwa we hold the anyasam or sit deputy chief executive wa resign. Every koko board ejuma nya de obetimi aye biem. Inquisitor ko wakrata de wonsem etudwa. Na inquisitor de aba ana wadi Western Regional Minister Foni Abetua. Yera kwabna otreda komensa ni Foni da papa pani ohwe nsema. Wadi aba so we story na wakan to ko wakrata de wonsem nyina da. Susu etimi atu edwa. Na ko wakrata kro ya ana ohwe ni mo se ubie ko wakrata ni mu a emunsem ane koko board CEO de ne wonsem aba. Deputy CEO mu nyina da wonsem mumti na inquisitor ko wakrata ne so dia wadi ebaye enono. Ye dia si. Okay. Mame na wase na giant twa so ewa ha Nyankopon ya adom a wo kina enso akis we can say achim suadru ana akim suadru senior high. Yes, o kina omo edi wo 50 years ya ye nyina ye bekwa koboa wo mo. Wow. Bekwa koboa wo mo na omo edi ne kama pa mpanimfo nso beba nso kama. Wow. Enti nyame adom o kina nyina de ni be kire ho no na o kina ye free akis ye besa kwa achiase. Also achiase no graduation bi koso ho no mo a ababa wa patience ansa. Patience ansa. Wasua adepam awia wo pon ne ho. Enti ye nyina bekwa kotai patience ansa echi na wapon ne ho kama because wa chima chiase. Power belongs to God fashion.
ɛhɔ no kokosua na de no wawie ɛwɔ akyease akyease wɔn pɛ dwumasua paa wɔn yɛ ade titu na ade paa wɔn pɛ nisua wɔn yɛ ade paa wɔn yɛ ade paa ɛna youth no so wɔ hɔ yes ɛna saa car bi no mfrɛ ne sɛn pragia no pragia was one hwan no so wɔ hɔ paa enti woyɛ MP wɔ hɔ no mo a wadwuma ɛso ɔso wopɛ dwuma ma ɔmu nyinaa yɛ yes bisa ho sɛ pragia no mbɛtwi a nasɛn ase ɔso wopɛ dwuma ma ɔmu no ɔmu yɛ okay nti ma me na se ma me mfa nkyea ɔboaba me kuro mu hene ɔbɔ adwuma wo nso ɛ wo kuro mu hene bɔ adwuma na wo sɛ me nso me kuro mu hene yisam ko bisa hwɛ gogu nso ɛ kuro mu hene yisam ko bisa hwɛ because me hɔ no ne minim so ɔmo taa yɛ ho ade pa atadwe atadwe ne obehunu ne mmaa sisi omi ti so ɛne dua ɛyare ne adio dua ɔmo yɛ ho ade pa ɛne yɛ san obrodo bi ɔmo frɛ no sao saa brodo short bi no saa na ɔmo frɛ no ɛno nso ɔmo yɛ ade pa ɛna ne ɔmo san yɛ ho ade pa yɛ sisi kwa de tiko na ɛkɔ sisi tiko sisi tiko ni free system ni mu na usu akɔfa sɛm aba one day ɔmo so yɛbɛsu agu ɔmo so soro hɔ a ɛyɛ serious o wokɔ nkɔkɔ adwuma bi anhyɛ n'ani hɔ taxi na sɛ yɛse ayi factory work bi hwan ɛwɔ nkɔkɔ ne na yɛ individual companies individual awere hɔ nti yɛbɛsrɛ na mpanimfoɔ wɔ hɔ no ɔmo so yɛbɛturu mu gya saa but ɛnɛ no nyɛ ɔmo nti ne yɛnam nnɛ ɛnɛ no deɛ ɔmo ni kato akɛseɛ no a na ɔmo yɛ maf talk no ɛne yɛkyerɛ mo sɛ maf talk ne nkɔ baabiaa ɔmo bisa sɛ akoa no ɔde me afia bi mu sɛ meka muni kato akɛseɛ a wɔtumi sere a na ɔde ne ho ato fam muni kato akɛseɛ no so deɛ yɛgya aka sɛ ɔmo hyɛ ɛwɔ hɔ nso wɔmo hyɛ Honorable Clement Atefa anɔpɛ mama good morning bibia bɔkɔ deɛ na bridge no ayɛ wie honorable no ɔyɛ bridge on edi Honorable Clement Atefa yibisa sɛ o bridge no wo yɛ adwa Roberta sɛ kwaku ɔkyea wo paa wo yɛ newscaster extraordinaire ɔso ɔkyea wo paa mame na ase na enkyea no na deɛ menim sɛ yɛ fie da ne nti no mo de aba bibre saa no a yɛnkyea kyea sadofo ba fie nwa mo ba fie nso no ba ɛhwɛ yɛn so ate ase ɛ wo ba fie ba ɛhwɛ na yɛn yɛn so de fie nsɛm abɔ mo until you born me ni kabum ni be ya ni akabum ni aye so what you say ene £1 ene nam 16 Ghana cedis nti na mo send bi ba aw mo send bi mra na we dia ama me £10 mpa ama me no papa why are they £10 why are they kwa kuma me na mase na yentoa so ha abusua de ubon krata mo boso na atwa guo no bright kwasinya ako South Bremura Bank Limited ho na we ye adwuma anopai mama good morning yankopon ya adomo a wochena ye beba na nyina ba beta wachi na da bi mi ntwe ho mransa se na be ya nkomo no mu ntwitwi but wo de owu betumi akofa wo mu aba why bright kwasinya ako South Bremura Bank Limited nyame adomo wochena ba beta wachi na wunua ba patience ansa ne graduation etimi akoso why ye beba wo ye nipa pa bright kwasinya ako wo ye nipa nyame nhira wo se okani ka se obi ye nipa ububa yenso ye tebe omu ye tebe de omo te ase pa enti nyankopon kan ho minua be ma na nana yaw legacy o se eye live and clear good morning general chese mi filu keke me pe wakukuduro no a wo de kan no kore kire mpanimfo no o we no de tumuda ye ginamu saa bekoso aka no kre na kyerɛ wo mu a me ka no kre nkyɛw ni mi hyiaw na sɛ wo so wo nkyia me amanga adwea me dwen kyerɛ me nse ye bedidie ya se ɔtwen hu adukuro no no ɔda hwa nkromo baaba ne namu ma ne hotɔ no takre ye bedie ntia nka no kre nkyerɛ wo wanya papa ye bɛka no kre me yɛtwia ho mra ye ba ene ye won komo a ye ba bedi ne fie ha nyankopon ya adom a wokyena ye nnuano mu NDC fo wo mo abato ne hyase na yen ha no ye gi obi a MPP NDC nti obi odi ne sufre beba obeba odi ne suma beto ye nim ye betie no NDC fo na de o de aba ye o si etie wo
Se on beka ya muhunu deda ye MPP die no ho no. So kai me de Jeff Kunadu mo kai. Aha, mo kai. Inti ene ye ya ma NDC fo a na no nche se ene de oni NDC fo an. Me ni MPP fo nso tu anamon. Me de Jeff Kunadu ado oba wotim wa ha. Ye dede fa ho a. Omo awie. Inti se ne nsuo ye no sa na wia ye nso de ama ye nuanom NDC fo. Inti omo so de na aduru so a. E wo se ye pay attention e de ma wo mo. Ene wo mo mpanimfo nso so abekansa wo fie ha. Enche kura obeti wo mo enka. Ma ye na ne ye homra se ne be ye kwan mu beda ho ne ye nkomobo ne atimi ye di ne yie. Tie enema mienu yi ma yen. Ye ba sisi a. Akwasi hwade ye ujafo ena ne car engine awuo ya esi woduro so fitting shop wo no bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge ene ne kyerɛ ne kyerɛ piesie bra me na masam ni o akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho won tia na via den kra ene me nne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfu seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ani bonso e wo form sem firimu fia e firi na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa block so se wo to block so ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina pintin dia that is the product Unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bi ato so we pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fry 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM me pato ye da se watwen amiakoto enkra ba ye to aso na yakọ engani mache eni dwumedi ni midin obuoba ofori amanfo me pato me fa sedan koma Jubilee Hospital wo mu kraye mu ena ahoden ye nya ayene ye bie gye nyina wo mu ani kurekure mu aye bie gya nkakrakra Jubilee Hospital se honam dodo ye nipa die ye kọ bayi eduru ba bi a ahododo obeba bata wo se wunya bia ya akwa ibenya abotra hwew na watimi anya wayaresa Jubilee Hospital outpatient service ye eno na ye frɛ gina ho na gye no 24/7 ebia na sisi ya no ase wuti edwa gagaga ubowura hɔ a dokotafo bɛhwɛ obɛmu aduro otiro na okɔ fie no eno achi esan wɔ inpatient service yade ne bi wɔ hɔ a wo ba wɔ se agye to hɔ ne ye down kakra ye wɔ private rooms wɔ hɔ a oh media mintimi ne nkrofo ni nyina nkonkoda baabi baako moma me dan krokro bi ye wɔ ni nyina wɔ hɔ no mo ai do beto ahwɛw ama ho atɔ laboratory test no ne atie nie ene emema aba bibiri hwɛ nkrofo ma ye di ahye wɔ mo no mo hwɛ nkrofo ma saa awɔsɛ wo ankasa tumhunu sa kwada no a wo hwɛ no no wo yɔ wo ba anase obi ba na wo hwɛ no wo de wo se me bua ko bi so da telamte obɛka na ma ne hunu akyerɛ wo oba Jubilee Hospital a obɛyɛ wo test no ama ye hunu sen kwada na ye wo ma anase sen netie wo blood group family die no ena type no ye be check ni nyina kama e di ama pharmacy nso wo ho no mo a eno no enuro bia doctor be ka kire se koto no ugina hwa obenya ni nyina antenatal care nso aba eno ne ye hwa pinfo
postnatal care wɔ hɔ, theatre wɔ hɔ, maternity wɔ hɔ, apemfo wɔ momra, ultrasound scanning system wɔ hɔ a ɛno nso so ɛbɛhwɛ apemfo no abofra no da yi ɔna yi mɛma no prostate level egyina sɛn yɛbɛkyɛ kini nyina de ama wani ɛna chimato bi aba ho ɛno nso so ba ɛbɛhwɛ ɛnɛ yɛ fia da yi diabetes ne hypertension ɛnkyerɛkyerɛ gu so kɔ so dendenden kanti wɔ hɔ insurance ne nso yɛgye national health insurance ɛna private health insurance ɔdan aboabo amantra bridge no so ne yɛwɔ frɛ yɛn wɔ 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 Jubilee Hospital womu ekrai mu a omo boa yempa empanimfo atena ase ewo fie ha no mo a ni nyina ye NDC womu abato anyame yadom efiri wo chena ekɔ no constituencies ye ni general secretary kasa wo kyerɛ sɛ be sɛ 250 and I bɛkɔ so other ones no 1 or 2 misunderstanding bi kokɔ so ho ye nipa die sa pepepe netie but omo hwɛ sɛ omo be solve ni nyina na fe akomatoye mo aba mo mato ni nyina aba but 250 no ye yempotem ha Chimansa block baby amo to aba empanifo abeka nse na no pay ye wo Yera Benjamin Agbesi on the communications officer edema NDC on the na wo fie ha de bia osan Chimansa block ni na ye coordinator okay ha sanso na ye nua Bema organizer a wo san ekobiem Newton Fiagbenu Evo Maruku Evo mefo ya mefo ya fancy ho a ena chairman angazangaza Isaac Ofusuhene you Isaac Ofusuhene Soso contest or deputy secretary yo onu de minimu no o abahada sa a obeto me ana za night program yo afeed makai na chairman we emergency meeting bi anopenti ama chairman yo yate eja fosu hine apu moko de oba de adomboko da wo bai wan kasa enokre eni tina ma me hye dan kai yie no oko for deputy secretary na sam wo bi dada na mboa enokre you bi ho ade na adwuma nso ani eyakonwa na ato party na mamre mu no sakonwa eto a yeyi obi a obetimi ato aso na mehwe ma ho den a wo nim de a metimi de aso party nim ama aboa akonanim. Okay, Mati bedase mame nhyase mfiri organizer ho nyame yadom a mo elections na eba so kwasi eda isa netie epacha organization say netie meka sesisia de so far so good yaboa ye ho in terms of security venue arrangement everything was perfect transport bibia easy my and so far so good concern about the organization there I think say Biada na kwanti ye pon program na me bi sessions a bebia will be a delegate ni be shia okay itimi kan betimi afa wo mo no na yatimi apeke omo de o makodo asmedwem obia ebefuka na na accreditation bibia e seta me yonkofo a ye de be ma omo betimi edi ama omo I think say ye mpese be stressful tinu ye be center omo bia old town for no be center public park na zongo no can be raw form tie or areas I set more observe be ya omo nya frustrated because you see economy na edin say obi be sa fuka isia some of full bus all these things are but say momo ha ya say ya bre mo 10,000 Ghana cedis from the former president ana eno no de menya statement bi wo say na the social media na everybody has to say ye be kase no kure no. We have not get there yet. They say they are home actually release the platform, but we are also following that. Say no krebisa umwa everybody. Yes. But say impo munyan confirm ya mo koto aba na orphan constituency sand ya na motanya support ana meboa. Orphan constituency normally need the nyina na your constituency chairman na. Acquire to say or MP, so your DC or a father for the party. Whatever the needs we need for the party to go on. He's the person we run for. John ran it to say obetimi aboama party say budget e da ho a sisi na nyina no sika pe ye di bae no
it's not a meet ye chemu mienu miensa kura na emen but me chama mama assurance ni baby our mama fafa ni payment bi asem yenya ni nyina free me konso se chairman momu ni okay yate na yate semo wa agenda bi adopt say polling stations dey era agbesi wate no ho asem da okay oboba me da se me di nchi akese be ma NDC fu a ETA anope ono ye proud to 2020 and empenifo ye ne say polling stations na wo Ghana ha nyira no say obi a wo ahoden a obetimi aboa no fa polling station baako na form omo ho ka bibia on be bia no but after that no ye nyanya sa policy ni bi but as at now but mo ha obi adopt say wo ye party bibiri na adopt polling stations ni bia omuni omudi sa so fine so omo be call around so omo be meeting ni ade a omo nkonwa ho ka ni ade omo ana efa eni bia nsuo ni ade ombenom but still we are still appealing say obi a o pese wo adopt polling station bi no obetimi aba be so yi mu na yetimi aye adwuma ni yi because branch for ne branch adwuma na ye adwuma edin pa because ho na adwuma na nkasa wo se obekọ no akọhwe nipa se ye meto aba ama amanyuku no edin enti yesre obi bia bibi won nsem opese o adopt branch bi ana obetimi adopt ba mienu miensa na waboa tambi on be committee ni ade obeso masen sika fam t-shirt ne enuma normal on betimi dia ye adwuma yenim sem wo opposition and again to run a political party no a capitally intensive, yes, coupled with abatu amokwa tuwe. And if any munya musica di free source of funding ya ni free. Menu amedase. I say ikubia no yanka dues. Say dues kakra kranke wase obi atua bosome no. And I yetimi but all this were after 2018 yetua 2 months we say 1 month be no after that or 1 year any nyina after that no obi antu adi usubiem enti afia ye bi say obi a metro ni din wa opese wo bejon ye party no bra betro din no party form penifo e won kan share say wo betro din a obetua 2 months dues na opese ye to so aba na we ye branch openyi wo branch a obetua 3 months dues na ye wo constituency no ye ma itu ya 5 years 60 months dues month bia 2 cedis enti I think say ono na party for party for one kan aboabo no a ebete kakra dia brain me say na wo kan say what bibi say o man panyi dada John Dramani Mahama boa na wama constituency dia bibi na oba constituency a anka say ye wo former minister bi and government appointee bi a okoso bibi won nsem a no oba no aba beboa ba wudu odna ha no say ya enyanka ye ni obi bia wakwa aban mu akwa ya djuma first na ye Mr. Atakra onu free ho no obi ani ho ye nya former MMD DCs a free odna ha no say aba but M1 member enipa ba ko a ogina ho no a why say idua isi echi a eboa ye constituency chairman mumu ni Gariba and the vice operate sikasem bia ebeba ye ho be kire yen no omo an so yimu eboa epesika omo besunti no mu di fun animu very good oh say ene de omo ye willing say omo pese omo boa enti no omo boa no na say ye nche national region fo bi ba ya ye organization omo ba ye omo hotel bills ni ade chama mumu ni ene ne vice oto ni nsem oto ni botom no wayi 5,000 and over monje na mo fentua we ye call rounds ni ade a ono na in fact sika ye chairman o say wo ye party no I say oba sebi ni kun afiri mu a ono nko a na ehwe nkwada school fees rent no ni ade nyina ono na ye in fact ni o ye nyina obenya na ade ba kana because obi ani hono mo obi bu ne pa gudu ntuo mu one say party wahu say o party ana wo ku bi mu a osum ku na eku no ba o say utimi edidi ho ye ndidi ku mu ankasa eye ho adodode kakra wo ho no ene ebi a ebi so a na wadi but enyoma ye ni nyina no
ɛyɛ nyankopɔn ɛne ɔman ɛne ɛyɛ na yɛde asom. Okay. Yate yɛda ase bebree nti for now no deɛ wontumi nconfirm sɛ mo nsa aka sika bi. But wo gidie sɛ saa mo deals nkakra no ɛno a very good. Ɛno a na mpanyinfoɔ bɛte kakra ɛde abrɛ. Na mo nso so mo support mind you sɛ yɛwɔ election ahead 2024 nti ɔmo be keep bi na ɔmo de bi nso abrɛ ne ɛde ayɛ sɛ ɛna yɛabɛtena ha no mo ka sɛ yɛbɛfiri ha na yɛbɛnya ɔdomfoɔ bi no aka so ɛne si amanyuku no mepɛ mo asɛm nti bia mo mɛgye nsuo mo mɛgye aduane mo mɛgye wei na mo fa nkɔyɛ conference na mo de kɔyɛ a we are all for it yɛbɛgye but as at now deɛ nipa a all finance and all sponsor yɛn bebree sɛ yɛbɛyɛ party adwuma yɛbɛakɔyɛ conference yi no ɛyɛ yɛ constituency chairman ɔne ne vice chairman Mumuni Gareba ɛne honorable Alex Opare ɔmo na ɔmo boa na saa nɔɔma yi. Okay ɛgya ne wuti bɛsan ba hɔ mɛba wɔ hɔ ɛgya ofusu hene but n sɛ wo afei na wo ba mu nti ɔmo ewu mu no ma mi bisa ɔmo questions kakra ɛgya ne wuti on the day of conference no nneɛma bɛyɛ na ɛbɛkɔ so wɔ hɔ no mo. Yo mini am say this is not the first time I constituency conference. I'm say party mlane nhyehyɛ mu no yɛ ne sɛ mfie nan bia no ɛsɛ sɛ mlane ma yɛkwan sɛ constituency chairman no frɛ conference nti sɛ wahwɛ a obi bɛka sɛ yɛafa forms yɛyɛ converting yɛwie nka yɛdwuma ba wieɛ but ɛnyɛ saa ne netie until sɛ constituency chairman bɛ hand over no yɛbɛyɛ conference na yɛtumi amake the state of the party in the constituency yɛbɛkan report na last 4 years fi na yɛbɛbu nkonta kyerɛ party ma no baabi a bɛfa party no ne baabi a di party no yɛde akɔsi ne baabi a yɛne kyerɛ pɛ sɛ yɛde kɔ nti sɛ yɛwie saa nneɛma dwumadeɛ nyinaa wie a na constituency chairman gyina mu na wahand over dama electoral commission ne election committee a yɛayɛ power mu ɛno no mu na afe na yɛde ballot box bɛsisi hɔ na yɛtutu aba no na yɛde nkan to youth aba no wie na yɛtu youth deɛ no wie a youth ne women no yɛtu no nyinaa wie a na yɛtumi asort out na yɛakan deɛ ti ne sɛ ɔmo saa nipa no yɛtu wie ne yɛadeclare ɔmo results na ɔmo deɛ ɔbɛwi ne na nyakonya abɛyɛ den abɛto yɛn mu ɛde abayɛ hwɛdeɛ no bi nti these are some of the proceedings a ayɛ ana ɛwɔ so nti after the conference no these are some of the nhyehyɛeɛ a yɛyɛ by so far so good ne deɛ megye sɛ saa na dwumadie no nyate national foɔ a ɛbɛba ne regional officers ɛne other stakeholders ne former appointees ɔmo nyinaa no yɛama ɔmo invite ɔmo nyinaa ba bɛgresi program no. Okay nti kyerɛ yɛn baabi a dwumadi mɛba mamembra yɛwura agbasi hɔ mu na ɔnkyerɛ yɛn baabi a dwumadie no bɛkɔ so ɛbra a ɛbɛhyɛ aseɛ ɛbra a mobɛwie ɛne nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ ho no kyerɛkyerɛ yɛn kakra. Yo me nua meda ase ɔn sɛ constituency biara no aside the capital no yɛwɔ nkuru nketewa a ebitumi akɔyɛ conference no wɔ hɔ nti afi constituency mpanyinfoɔ tena ase no yɛsɛ ɔdan kwanta ɛna yɛbɛkɔ akɔyɛ yɛn conference no sɛ yɛkɔyɛ conference wɔ baabi a wosɛ ɛtumi gyingya ɛtumi ma party fo ɛwɔ hɔ no mo ɔmo ɔhyɛw bɔba ɔmo mu ɛma ɔmo tumi twe nipa ɛbɛkɔ yɛn nso yɛaka yɛn bi yes nti for the first time yɛ move from ɔdan nyɛ de akɔ ɔdan kwanta yɛ nnuam wɔn wɔ hɔ ɔmo na afi ɔmo bɛ host yɛn ebia next 4 years ebitumi de akɔ gye dɛm ɛna isɛm ana ɛhɔ no ana aboabo na ɔmo nso ɔmo anya a feel sɛ they belong to the party nti ɛhɔ na yɛ kɔ host no ɛyɛ funeral grounds ɛhɔ na yɛbɛyɛ biribiara mpanyinfoɔ akɔ ɔdan kwanta funeral grounds na ɛkɔba sɛ nsuo kɔtɔ ambɛyɛ ne dɛn funeral grounds ɔmo wɔ te sɛ funeral grounds yɛ ɛwɔ aboabo yi ɔmo wɔ shed wɔ hɔ kama bitimi ahyɛ petri bi ankosi wɔ hɔ baabi bia yeye bi ankosi wɔ hɔ yeye bia nsi hwɛ minua abato a yɛkɔto yi obi bɔdwere mpo embu ɛyɛ anuanom ɛna yakɔ akosi a yɛkɔ akodi agorɔ obi a nyɛ obi a ɛnyɛ sɛ obi bɔdwere bebu kura per se but sɛ nsuo die gyaa mu a obi a pɛ baabi afa daabi canopy wɔ mfimfini sɛ ɛmfa nsɛ mu funeral grounds ni abɔ canopy nso wɔ mfimfini na ɛhɔ nom ayɛ kama bia canopy no nso ɛyɛ papa ɛnyɛ sɛbe ni aframa bɔ etutu agu bi yɛ bob kama
fine one pa. Nti venue ni Odan Kwanta. Funeral grounds. Okay. Ehɔ ni yɛ ɔmo yi. Arriving time. Their background, sorry. Okay. Their background. I arrive at near 7. 7 ɔmo ɛwɔ isɛm jija dem yɛ bo a labi krum yɛ de car ɛbɛkɔ akɔ form normal ba hɔ. Ɔdanfo nso yɛ pɛ buses a ɛdiɔm bɛkɔ. Nti yɛ be move on before 7 no. Till by 7 no 7:30 obi atena se na conference no ashase FFF because ye secretary obi anim senia osi e deliver Mr. Anoba last 4 years say obetena ho bia obehu or kan nsem na from one level to the other bibia ko yi this year so no ebesia it say near last year and I say last 4 years no and it will be an improvement over what we did last year. Closing time bi wo ho na we need the mo yakopem bra mo be wie. Closing time ankasa no anka under normal circumstances no yeah to about 5 o'clock. But the fan say you nipa 1,000 voter roll no so. Na ye domina kwa kugu ho. Na oma to aba na wie kama. Ye betimi upon say obi ani wo besan ba beto ababim na obi abeto abawia. We can agree say we should count and go and rest because it has been very stressful. This 2 months you started say reorganization near then. Like yetimi wie ntema na go bia akọ penny baby at. Okay, enti na eno so eno no meda se me mami nyema de yi wa hanom na fe me samra mo nchen biom. Yane ye nuanom NDC for Achimoda constituency na Edin komo wa ha no Oche Man Development Association as we see yam build yen mpotemo ye ba build a awose nyina te ase se eye asudie na eno na Oche Man Development Association say so wote achim asase so ba bia wo bia Achimansa block yi so ba bia wo bia no eno an so obeba be twere udin wo twere udin no atua 10 Ghana cedis bosumi bia no na obetua ye boaboa no a ne boto ana fe ye de akyekyere yen empotemo no na etumi aboa yen pa me pa chaw me emphasize da ne bi nkoma Unisem e de cement papa ba abonten so a Samchi Enterprise na akofa de aba me pa chaw e bia peso ye project enei o peso ye project ya bi aboa ye den nti o to ade no anu ato papa preko Samchi Enterprise se bra beto cement papa ne fa koye project no enu achi wasan akofa iron rods akofa roofing sheet ne papa e de aba na do aye de bobo dan so nyina no obi wo ho nti steel benders mon konko pe iron rods no ye wa kese adantemo ene ne keka ho nyina wo ho no mo a ye kanfo wo mo edi amount Achimoda Mantra Wache Junction new story building no abesi wo ho no no Dukes filling station na eben no 0243583190 0243583190 eye number be friend na yetimi ajo so Anointing Lady Enterprise nsusu nie o se eye cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle na open blender na opa brade ho no mo emema no mo shirt trousers kaki de any material wrist watch and mpaboa mo be share center spread carpet TV stand center table standing fan jeans na ope ana Lacoste round neck na opa brade ho watiti say hu eye 0247 058102 0247058102 yani NIB bank ni die ni hwe ewo eye odan mobile BM Audio Solutions nso ni o BM Audio Solutions say kan no ko he me konkra me ko siesie me speakers na ba say me keyboard na say me amplifier na say me ko siesie aba no etwam ene no an so obeba asene Aegis filling station ani mu ho a ubehunu BM Audio Solutions wo 0243977299 0243977299 and 0245278159 BM Audio Solutions no afei nyame ya adomo a enne na wotwe pepepe ahinkan FM yani Jubilee Hospital aka bom yadi free breast cancer screening de hyehyɛ so yanimu ha ya no pa no wotwe pepepe na dwumadie no ahyɛ ase fa ho gimu bi na ehwehwɛ wonufum sanse nufuo de ye o so obo ho ban Jubilee Hospital ene yani omo aka bom a yedi sa adwuma yi F in Cancer Asatec Roofing susu ni ewu abusua oba ya okura ne nsam long span roofing sheet product sanding seam self lock IDT IBR sizes and also from 0.3 mm
ekopim 0.6 mm o ni nyina bi standard roofing sheet no 8 feet by 4 aluminium aluzinc galvanized colored rubber o ni nyina accessories ni so e free rigid caps ekopim side stream valley cutters rain cutters o ni nyina bi enadoa nso a yede bo ndan so no o ni nyina China Turkey German metal doors wooden doors e free China ya plastic T&J ni nyina bi wo hono mo a oba ya wakukuduro nti yetimi akasa de ensesi yebo se 20 years manufacturing defect warranty ya di esiso brabeje wo de ubehunu yen e wa achemodan ye ne kia lorry station e die ne muhwe ya wo edwakese no achi hono mo a tema nso old CMB cocoa warehouse ubehunu yen e wo hono mo yen block factory no nso enie Intiama Hotel Junction oba sizes no from 4 to 6 inches hollow blocks ye science supply nwia abo ye woni nyina bi kama ye be ye ne kama estimation free transportation baby awuko bi de beko kasa tenten toponko 0245 979311 0245 979311 fresa number no na afei ono wom eni enkomo companies yada roma ena e free dwoda ekopim fiada anopa wabra no nsia ba pa ho sima aduasa kopim se no ndu bebo no omubo simpiem ye gina so a ne ne yenso ya ba beje bre enya sisi edi tena primu afo yi ase ensem no ne yekotwi bo breman ne hinta odoman koma no kurutwa mansa ba bisem ya de ni nyina e de bema wo opeso obeka ho bi afre marketing department no 0244 290093 0244 290093 yari enwanu ma ndc fo e wa achemodan constituency na eda ho ewo efie ha no mo a ye mo nso sa opportunity no oba Ghana yen constitution di mu a ewom yesi equal platform equal opportunity yade ma NPP ntia wose yade ma NDC na omo so kyerɛkyerɛ mo nsɛm afei empanimfo miɛnsen ye wo fie ha nyinaa enso atwe mu ti ye na afofo ne wom ye nwia no wom ye nkuru ne ye wo fa asefo ne wom ye no mo ti ne yie enti ọma bẹ wọ si ebi so ọmụdie enti ọmụ nso wukọ bi na ọma kyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn ma me nhyɛ aseɛ mfiri ho ahokora na me nhyɛ aseɛ mfiri ɛgya secretary deputy secretary ɔn okay enti ɛgya fosu wate asi mu a wo so wukɔ bi na wo yɛ NDC ni patro me NDC ni pa saa yes me NDC ni enti ɛbere bɛn na wohunu sɛ wo nso so wɔ sɛ woba na ba bɛ pere bi me gidi sɛ when the season ebra season no eba wiye no na hoboa ekoso wachire ahoboa ekoso wachire a me ne me team me chairman ye nyina na ye dwen ho kwan a me so mefa so aba mu bi party no de me ye party ba tribe tenten na party na kwa se wunyi wanim enka se obepe dibre bi wo mu a dodo na ehu njeden hunu saa but ye busua ba ko ye ni me ye ho tribe tenten saa tino say na akonwa Adam Pan no saa na beba various departments ni nyina saa na beba ni nyina e vacant saa na enfa na wo na afi no ahunu say wo say wo be pere bi yi me wo kurum ha me wo ababo asin na very good oka team bi ho agbo adwuma na asese na netie me ka communication ho okay we communication team member yes oh okay me ba ha bia me ko radio so and na Ghana hands no ya tete various NDC communication groups across the country volunteers make ho enti na volunteer team no eye first team a ya de a move in case of omampani ebe ko ba bia akoye adwuma ye ni team ye 1000 na makoye survey ye be ko e hono on the ground before so be at the same time no me a regional representative for the Ghana Institute of Social Democracy we a school pon a e party headquarters yeah otuko no ye you know very good very good in the eastern region me na me da no oh okay in so obi pe party ni montete ya me organize wo na me do akọ na akonya montete me gidi se me mpanifo ha na ebi afọ de omo de be ka ho facility ni in e ya botre so kosi se opportunity beba na also ha be gina bi no interfere with administration udila no so opportunity ba na also youth wa fa forms na wada ho adi say
also no ofata. Why deputy secretary? No correct. No dey webisa. Makumako school. Me were various academic backgrounds. But deputy secretary, me sa no ban o. Where senior man. Me sa no ban adwuma pa. Minim no way back. Minim 2 million adoma wo nimu. Me I'm a trained engineer and a trained counselor. Me gidi say me de minim de e beta na chi a ye be koye nim. Internet I'm going to play a supporting role for him. It is going to work. Party no senate here no unfiti preko pe se oba be di anim. I was say we understand the system at the grass root before say we jump into the main free. It is sanity here. Okay, I understand role say oba be deputize, but I think you should be able to bring something on board. Yes. Quality ben na we be complement o boss. Me were very good business administration background. Office practice. Leadership role. I think I was a former LSRC president at the University of Education. Until my child and swatch I was a trained teacher, though me engineering background. Engineering I'm due at the trim. And I'm the firm. Now I'm in business. My child you Kurumha, both senior high schools and the primary JSS. And you know, I'm bringing something unique. I have the business. Some say senior high schools are all enclave. They share mentality. Yes. Omo ti so kasara munya botre ma ho. Bebe share mentality. Me uniforms, tracksuit, vest, any clothing. O kasa mo share on tade a what do you mean? Me am supply. As in when I print it. Sir. Oh, okay. Me am fafi China deba. Okay. Calculators use. With the inception of the free education, and now it slowed down. But okay, down school, various schools in the eastern region. Greater Accra, Central region. And the Oba supporting what business ideas, any office management, and his experience now. Minded. Oh, okay. 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 Mate, but more office hono. Nancy a more babe to abaya na ubidro ni ebie. Metwam bia ni atum. Metwam bia ni atum. Beba, ma mentwam no hakakra. Metwam bia ni atum. Enti oba ubebie. Office no, honestly. Your challenge kakra. Office in condition. Enye baby a wo de administrative equipment. E go ho ebeboa. Mate say the TV kure ko si o ma. Ayera. Wa be wia. Enti no, ye hia new office. Ye baba mu a ebisi. Obesi new office. Definitely. Ye bisi. Be fit me ba o. Mo ba ba mu ana mo ba asini tuma mo na mo be executive na. Ye to man ne be executive a. Mo besi. Sa. Ja fosu wo kan sem o. Oh, opening teamwork. Teamwork ye nya asase a. Ye betimi asi. Ye betimi asi dan kroa sabe. Car park ewani mu a. Ye betimi de adwuma. Sa. Party adwuma. Unity enya me nko na me besi. Team. Party ne so. Mate. Nti na uhunu se ubam na oba beboa opani a mo ani so ade hunu no bebam mate ma me nko communication ya minia bibia boko de adom ase eja wo akonwa ni mu ana oh there be eja ni ase wo piri wo mbebre ni many na agi wani agi wo I see me few encounter me ni wunya ye no me de me hu so you competent me dase ye ba the communication me dase e de be biem enti na ama wo pese wo san ekọ retain wo city me nua me dase ansa na party bia betimi awi ni power no e wo se party ne etnase enwene asem a ye ba akoton ewo nipa enkrofo nchen Ghana for na Ghana for to you can be say the messenger is equally important as the message enti nipa na ye di asem na eba no how does he carry himself and then send obesi afa so a obitimi di asem no ankoye osofo no a wo se wo de bunti asem na me ka che mo very good but ma mo hwe me oyare enti
me one thing about me ne ade say ade a me pe no na me pe. Whatever I believe in is the best. Me fa kwan bi so e kan sem e kire nkrofo a e ton nkrofo adwen mu ene nkrofo akoma so pa. Ya ye party adwuma ya che. Me shase to aba 1996 sebe ye nkrofo a e ka se ye bedwan ne NDC. Ye wo mutu ye wo yetu mu. Me papa no ye branch organizer e was amankese. Nti ye nyi ba no NDC emu ane ye wo. Nti me ba odan krom ha 2010 me de me ho ko dom me branch wo me school at the first high school when I'm child na me ye communication officer wo no. Okay. Nti me sate ko radio so e ko communicate ma party no. Party form empanifo hu senia me modern botiti e na omo ma me so se membra constituency na membra meboa 2018 obia ambe contest me. Okay. Ha me ye adwuma ne de senia wasia abom abasui ma ye adwuma pa na party phone so enim SM ma ye adwuma me ne communication officer ma board na ha ma chef phones on 2 occasions ama me serial callers omo efre radio so me Newton mo bo mi chidom minta no mo boa me ma me chef phones one Christmas me share me serial callers and me communicators ye party kakra se bi ye ni aban mu nti a ono nkire se ye ntimi nhyiehia ye ho ye fa ayase kwan so nhyan ben enhyan men ene mwade nso ye kasa adwuma e kom de wa be dan kasa. Thank you. Enti one good thing so about me ni say me during my time this 4 years I be communication officer no principal ba kwa me de to me ho so ne say me ma radio bia endam pan a obi mba e back critical na se me ankasa kra na me di obi ato ho na ontimi nkwa e wo se mitimi kɔ ka party ne ho nsempa because ujai na opponent no nkwa akɔtena ho no ma obeka egu so a so there are times my tight kra na e wo se mi jai na mitimi kɔtena radio so na me ka party ne ho nsempa communication no enye about radio nko a during the 2020 election say mitimi fa megaphone na mete community 6 omo ATM me free honom ebeka ya mitimi call rounds na me de megaphone no night na me ye communication me kire amanfo hia say ye to abama NDC na ye ba ebebu mai na me san wo social media me create ye social media platform Facebook me wo me communicators platform honom a obi bia wo pese wo be dom na wo boa na ye communication no etimi konkan no ye be ye na ye wo eni so ade hunu say ye pese ye boa na ye communication no ye exception this block demonstronko yes wo na odan we will stand tall okura ube wo say no odan ha ye communication ye de toto MPP for the ho we are streets are ahead of them no dey you do many bebre no uhuru ne sa because to defend is so simple than to sorry to attack is so simple than to defend. Yes. And probably sa but ubetimi anya obi a obi defendi a obi defendi ti say Sergio Ramos money ade nti yen say that ye ba abemu a ye betimi aye say Sergio Ramos ni ye gina chire ho e defendi obi hu say ye communication no e be ya kono mo me we eni so ade hunu say that bia no say nyankopon ye madom na party for esan to am so a me pese ye communication no kwa anim say me branch communication officers nyina no me komu nyina abom baako na funding de e say enkofo bi abome anu ba say that bia no omo be so masene ne aboa ne organize various workshops ama omo na party for nyina akra no ye the communication workshop mayebi workshop me free region for ba me ye bi wonti ama hotel ye be san to aso aye na party ni bia etimi aye communicator for the party and say ye nko an ye better radio so car mu market sorry dem mu bus stop be bia no ni ye nya nkrofo e wo ye party no mu a e be ton party no ho ensempa ono na be boa atwen dom hwe odan seat no ye betimi awini no easily
sɛ yɛ kasa kyerɛ ɔdanfoɔ ne yɛ kyerɛ mu ne yɛhia sɛ ne yɛhia nti a ɛsɛ sɛ yɛto aba ma ɛma NDC ne yɛba bɛboa because yɛbɔ ɔdan kurom ha nneɛma pɛ wɔ ha nyinaa no dodoɔ na ɛyɛ NDC ɛna ɛde ba. Okay, Mate meda say enti ɛno no yɛwura agbasi ɔno nso so call for communications officer ɛde ama NDC Achimdan constituency ɛgya Newton menua also o pese o sign maintain with seat sa pepepe adentia yo se menua no maka bebre afa konya we so achia delegate enanopai ne adwuma pa ne ahobrase all over exercise ebe region national for buy odan edi ankoda social media say basabasa yo sa de no kra de din ka ebo o mabaso menua amese menua no ka o history kakra. My father no a former vice chairman of Adidum and Central Town baby Okujetu constituency. My father be the deputy treasurer of regional voter region. And ye fie no nye baby obakase nye NDC fo. And no mo de atiti ofie. Nti se wo hwe me makra and me ma se omukọ school kra na auto size book was it book ayoma ma yede. Hey, that cover no. I can see it. And no, it has been an blood share. You know, all fear to say. Moja no we mu NDC. And she, me me be juma or daha. Me start say me party juma as organizer or branch or abuha. And me feel be branch secretary. And me feel be branch chairman. And be ward coordinator. And after the ward coordinator and regional officers ni bi ni branches ni bi nominate me says me by adwuma no almost about 13 good years me to me call constituency until last 4 years na me ba as main organizer but 1 or 2 tweets ni consultation me say me opponent or contest me say or from me chairman current chairman is here catch and say obesre me and can step down man na o wie ni term me say no one second term or koi ti no kon third term me say you party juma na esuma juma so di ni obuma empenifo. I think empenifo kind no e ma me twi sign ti ma me kofa deputy organizer na e koya zunya me ncha de na party fo ni mu di no munyansem no ye fi say bia omo ba wi ni no se me di supportive role e ma wo. Okay. Enti em say toba no wie no di o wi ni ye no ye Kofi Sami. Enti toba no wie em say o che organa ha na 3 months people no di free o man mo call Germany. And you have to manage the party all over 4 years. Ne enye easy. Now here party a. Okay, now see a promote you now ba be main. Yeah, I'm playing this the same role. Your party constitution is an here. You act on the term of office in the best party. And in one person that office is a very crucial officer. Obi abedi ho dance just say party no obi na jumana a honor any communication was a very crucial office pa. But we were able to manage. And the results are maybe 2 years, so na results are na share party in crime. Na yes our opposition, as side of one constituency, it have not taken it easy. And easy, mami, but ye jinemu. Emma nyame ya dom say juma ye reorganization to proud election 2020 na ye nye ya adwin say be true din fufuro. Ye nuanu mu say chinchine COVID, o mo say COVID but e chiro mu share say en ko true din. Enye easy party organizer. O chedriani o ye monitoring o throw report obakufo ni nyina sa we de oh yeah but I fall over me atimi afasa ni ma we mu nyina. Okay. Enti the entia asase newty e toba mame no party baby a problem wo ye party organizer so when nya sebio leader obedi no krama party ene di party na hwe eni guase de every party NDC party se o toba na one persebio organizer obey no kwa former party ni ahobrase party no because all the time bia onu no engage grassroots party ni wo form onu na de bia bibia ye be share meeting be wi ye nto anam nko for that he's the first person to be there and this when you be o ahobrase na odi no kredi ni obu any branch in penifo no be kasa e di o how na ye de every party. Okay. Enti ya mfa ye nkomo twetwe ni mfa nti ye monitor ye nka nkwachi. Em say betu results and betu was 6,000 vote. Okay. Sabre no na ye wo candidate no is also ye Musek. Asarin kasa no MC. Nti no da security e yin apparatus. Na upon nyina ye na esa wa ban mu.
resources are na kita that time no na we are not expecting say ba achieve sa resource no but then the jai okay and yes you face challenges e ba no minia need data organization need data say department na won need data because organizers say wonya data not to do research by say anyone nyina enti bia dey ambenya enti by the first na me say me to part in data say bi obi o ha che say fresh secretary and some more data no ye nya dwuma sa organizer you need to say research the enti amulusu election 2016 wa ha as so identify to see the problem here because every 2012 ye we knew by 2016 dey na my dey elusu election okay enu na ade a me din ka be enti minya data wie ye no na say me input na me hwe the various branches be bi elusu ye no yetumi adwumaden wo ho nyame ncha de so we Eastern region ha 2020 elections the whole 33 constituency MPP the highest vote omunya free order but yenso so no enu amu ya be by vote from the 6,000 by 7,000 plus okay but all the mature and politics is about the win and plus say nyame adom na se metimi afa vote from the 6,000 to 7,000 plus any resources upon all challenges are one nyina no but we able to manage all this so all the mature and timinua me wo enima bebri e wo mani so a me pese me di ba say my ma just nyame adom na eto aba we wi me be hwese ye be nya the operational motors alle ye nya kwa say nya 6 motor you bet me the operation okay yes sports motor kasa motorbikes yes okay ye di be train ama special people omenya ni dia fa ye electoral room okay to say your party schools ni say me the ombe quantity say the be ya election day no me jawa obeka bebre no no kre entino ye be say delegate ni say ye mfa party ni hye enipa omudi no kre ma party okay yate yedase yebre no eko pa nti mesan aba rounds na munsem a etwa to no mo de amayen na fe ya sorry so sisi ye nyame yadom a Sunday na abatfo no eba so obia ka position a okwa pre delegate no etie mo me shasia ya san de free yira ofusu ho delegate ni tie mo assemble na wo ka kire no nyankopon yadom a Sunday na mokoto aba no bacha ya na maye ni tie mama me that's opening media me ne wana tie aboaboa me fie wo Methodist aso den ya chi ya very good dia me pesa delegates the inter delegates was had to mame ofuso Isaac and say ye yabusua baako me ma metena kunwam sorry na one time emma eye adwumaden ne ebeye okay ye de yahoden yadom yenim die nyina eba be ka bom ni ayadwuma ama party no ayakono mesre se party no efiesiesie eda me koma so wantwi bia wo party no bia no ene sebe awodin bia me wo wo musa brantie de me de be so party na sen ama party no so agina ne na so mitimi ka se me beye kon no sa but sema bam ebe party badie na me party ba sende awodin bi o me mu bia asafie hu ade aboa bibia o de beboa party yate yeda say enti wo ye number 10 on the ballot metoso mienu number 2 okay nti I would want to believe say on a Sunday no atade e wo we ni so na na abehye ana mode ne de wonya ne sa edu ha yo yate ejagbezi minua me da number 2 on say nyankopon adom nti yen a yenyina ye title mamumu ne achi eye the main executives no yenyina number 2 na ye pick except the youth organizer eye kudwasi edu na opeke number 1 makujo no amekana se mo very good eti number 2 na meda minua ni ameka kire delegate ni se abato aye kotui abato aye koto ni e di agi NDC esi ho ewo dan constituency jo di enti ameka sa ne se sabri no MPP for say on be break the 8 na on person break no on person moto executives bi emayen na ye mane mbemu ya medi san komo ne pacho me dasi edu so a me de matade a me hye a me di twa photo me de to ho no eno na abehye fufuo eno na me hye yo communication edu so a party phone kai me no mo nto ame so na me nkoso amu adwuma ema party no yo eyezu eyeza
Me that's it. Yes, yeah, that's it. Okay, Zulu. Mr. Abu Nibi, a friend, Mr. Nia Diaboa, who be a friend or Catetia Frifa, or Tunchen ya, or co executive member, or Yemi serial caller back. I don't you. I don't you. Yo, Minia, Medawasi. The entire me pese delegate etume etwaba mame. Ever say almost some here, bra, non fisa meeting you be a bed, send you penny ho. Na you must swam me by ye, almost some yahe. Emma man who say me deliver. If you want for mount, I want to me fair, you made in Shemia. Naming to me, and Chiromo say, party, Jumano. Organizer and fat t shirt and fanco shed them. Party logistics say odi ejuma ye di grassroots enye obiadia eti ye be say delegate say abana ye court no is about the future of NDC in Akimodan. It's not about somebody eti ye be srom omo na tumi no ekita omo ejuma so a ye be ye no omo hwe ho e fa reward ye okay ejidi so mbe ye ne sama ye yate na me da number 2 yo ballot box no say said ye bra na me wa ho kire brim no me wa ho kire brim Sebu mi yiri free mu mandam e chire party no because why some party omo kai me no mo to me fire be e fare word yate Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. We say a very good morning going out to you, Ahinkan FM. Please help me wish my lovely brother, friend, role model, respectable, honest, intelligent, and smart young man a glorious happy birthday. He is the only honorable in the Methodist College of Education Medco campus. We affectionately called him Odan Inquanta MP. Today, we Medco students and entire TESCON members are celebrating our incoming TESCON Vice President, Honorable Ampo Bright of Medco. God bless you, senior brother. From Prof. Nana Puku, a student of Methodist College of Education. We say, Mr. Fori, good morning. How are you doing? Hey, Eddie, no. Also, a person supply me, BB. Sa. Catch it, woman, Miss Avoda, me. Eunice Mate. Yeah, the Bema, why? Adi. Say if you're that. Adi. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Mind them suffer. Wayne so saying good morning. Ejekum Fred. I say good job. I like it. Freddie. Fred, I don't pay mama good morning. Who do you take promise there no? I hadn't quite let me do. T Hano. T. A horn man is uncle Manikonechi. A horn one can know I am did too. Hey. Yeah. Nice to meet you. Only wanna deceive on my future. I wanna teach your body a thing or two. If you know the things we do, this love will not be just no April Fool. Yeah, girls, mama, you me second 5-star boomba. Nyata kaba miaka tamina mobe. Oh man,
Nelson, nothing. Nelson, nothing. Nothing. You hear? Nothing. Say, yeah, say me I for God and country. For God and country. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Juice mixed with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. A very good morning going out to you, Gladys Ampabing, Asane Bangalo, Sanso, our friend Kelly Ofori, our time friend Parkway, also East Legon. A very good morning from my humble self going out to you. Bright Mafo, a very good morning to you. Very, very strong. Yeah, who ya pa? Who ya? I see who ya. Na sidi no egusu ebu dambaris yo. Oh yes, sisi ya no. $1 eye 15 Ghana cedis. $1 no eye 15 Ghana cedis. Unimu a maka kire o. Ow. I wanna live with you. I can't see reason why I can't let go. You never know, so you come back so. Man, them so far to find your love. And then Obrim Ponsin Team Poku, our Toso Miensa. Manso Hene. Ono Crono Anso. Yaba Achia Mine. Two land in Inanwa. Papa Penny on it that or dano. Kutuku Benkum Hene no. Ene abrempon anamuntu eya na watie bi nonso personally baby am we bi ametie minim potemo akra mepe kwan bi so atie Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. We said to be a leader is about hard work and faithfulness. Senior Wilson Eddie Freeman so and our by a senior. Good morning. Daddy da 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 down down bam 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 bam. You never know, say you come back so. Man them so far to find your love. You never know, come back so. Man them so far to find your love. You never know, say you. Same Boache Eddie Free Asama Kesi was President Akufo-Addo. Earlier last 2 years ago. Okay, can't come from Bubusa. No, what you say. Na niema nko yie but ne ohwe se de omampani wa sorry na okeka niema bomu bibia de di pefe se oyomampani obo ne homodin pa ino kasa makese kro no a ono nso so ba bi odi afri aba no na wo kire se pressure wa system nim empanimfo nso adechi bi omguso aisese nioma na omekoso aka dia kire Ghana for se ebere ne so a wo monto aba mfantia NPP amanyuku no sanse change na ya kokko pre ya na ya si epe change no they say ya say no kra ya say no eno ho asem
no. Na okay. All of my niggas them ball. Nothing you go ever need at all. I join your G now, girl, taking it a break and then me I know the rush. Baby, if you want me, catch a rebel, mommy say with me. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Put a couple $1,000 on your wrist. What's on your wrist? Mama, they can't touch you. I ain't never see this kind, babe. We do so. Adi, if you die there, 16 rounds. Is it ready? Mamacita, body bad and the craze for your features. Nice to meet you, give me secret. Only wanna deceive on my future. Oh, I wanna teach your body a thing or two. If you know the things we do, this love will not be just no April Fool. Yeah, girls from my mom, you mean second. Room star, dan. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Radio Papa, Abose. Thank you. Baby, just be my baby. Cause I just wanna be your baby. Girl, I know go do you, shake it, baby, just be my baby. I just wanna make a body feel shiny, ooh. Baby, give me chance, make I love you, cool. My pocket, you know, dry, you be lovely too, yeah. Baby, tell me young, cause I want your body, ooh. Baby, want you, no, get you, cool. My baby, you know really that I want you to. I wonder. I don't know who mommy bless her. Baby, please tell me yes, I do. Hey, cause I just wanna be your baby. Girl, I don't go do you, shake it. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Girl, I don't go do you, shake it. Baby, just be my baby. Onyamachio. Be a woman as I please. Don't you tell me that I wanna be the D. You love forever, put a ring on finger, baby. Can you be the one I go love in my life? Try to please me, my wife. I will love you forever, I go love you, baby. Cause I just wanna be your baby. Girl, I know go do you, shake. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Girl, I know go do you, shake. Baby, just be my baby. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Somebody call the popo. Me winning lotto. Say me I don't know. Me yana don't know.
Oh my, yeah, that is spiritual. So we can't be too serious throughout the week. On Fridays, this is how we do it. We make it so flexible. At least we set the ground running for your weekend. On today, Uncle Bium. We'll be the ex-show, be the girlfriend. We'll be the ex-show, be the girlfriend. We'll be the ex-show, be the girlfriend. Oh, Ghana Adisiye, Oboba Ofore Amanfo Emamu Achi, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Now, what we said throughout the week, you know. Now, the Christ Apostolic Church International (CACI) throughout Nina, a youth week. Somewhere aware. Abba, yeah, your love is spiritual. Enti unko bi da ya no akobi. CAC. Moye youth week. Unko bi da ko. Unko bi da wo de wo chena meko ene nsu ne nto. Ana ebe so beto. Omo se beto but ko. Aya kan ho dikan kwa asore ne ntem. Nti nsu ne beto na wo ho. And then so na yenwia mo chiro BECE wo mo de be kwa wie na mo se pens down here da ben pens down no da ben ya na nkrofo ta bobo bash bi o ma ya de and by 12 a chekra by 2 there na enkwada na chiro BC na wie o ma ya de na invigilator na owo barekese no a o ma 14-year-old boy Oko ejanai gu ne ho. Oka kire ne so opesu opie ko. Oso boa. Tenase. You know, call me my corner afi akola no couldn't hold the thing anymore. Nti na so release. To say wa mana yegu ne ho. Basa. Ha dwen. Wanna be your boyfriend. Can we go spend this weekend? Nina hustles and tussles of life. Nti abrantie ne ntia CSA. Can we go spend this week? Yeah, but any sorry so na fear the media who do aka nyina dia to so. I just want to say thank you so much for always tuning in. We've got a lot of radio stations jotted around us, but always you make time with us. With us sick. Oh my. Yeah, love is spiritual. The love for us is so spiritual, so deep, and we really appreciate it. Yeah, that must say free Jorda. Ebna da ukia da ya wo de fiada. Yeah, that's it. Yeah, that must say. Why are they pa? Ghana Adisiye, Oboba Ofore Amanfo Emamu Achi, Ediba Ahinkai 93.3 FM. We know the fear, shell it, and we look fly. Yeah. Sweet vibes, yeah. Ballers, belly. Me and the guys we there for one corner. Hide your love. From the fire. Me and the guys we there for one corner. I don't see me as don't even come with and can call me a boa. I jump by Kofi Mensah, Kobe K, Billy Man. Obi be our contributing